Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ia alalanga I le ali'i le lalolangi uma. Ia outou au na atu I le ali'i male fia fia. O maia outou I ona luma, ma le alanga fia fia. Le atua lo fae, o oe lava o lo mātou atua. E ma lie ai o mātou manao I mea le lei uma lava. Whaftai tele le atua I loa lofa ma lo wanga le lei ia I mātou. Le nei wāla whai mai lo mātou atu nuu, ma o mātou tangata I le nei Taeao fou, ua whaupopo ai aso o lo lātou soifua,
ma lo mātou nei ola. A wāsa tau maite i le ete petua mani a. A mātou malo longa i le pongi sā. A o lea ua e tali whaali ali i lo wha maoni i le nei Taeao fōu. Ua mātou maua. Whaaftai le atua. Ua tuana i atu le aso kerisi masi. Sa whaamanatu ai le soifua mai o le mesia le pepe o le kerisi masi. Ua mātou au lia mai le alofa o oe lo mātou atua. Whaaftai le atua i lo tausi mai o lo mātou wola i leni tausanga o le a whai uina. E vivi i ai lava o mātou loto, ma whaamanu i laua fio, i aso uma ono o loa lofa i le mawai o mātou lunga. Whaafetai le atua, i au whaamanuianga sa saa mai, a wālo mātou wola le tino whaasilisili ina le anganga. Whaafetai lau lava anganga pa ia. O lo mātou fisoswani sili lea, e manui ai lava le mātou fōlaunga. Ai sili la mātou whaafetai, o lo walo pele o Yesu Keriso le na tongina hola a mātou angasala. Ia tu mau i lawa fio lo lava vi inga e le au noa. Le atu ai, o i mātou le whānau angasala i au luma. Mātou te whāto ese le ali ie. E ui mā ngalo lava i mātou i le toto pa ia o Yesu Keriso. Ta talo le atu ai, o ai lava o maa fatia o loo fia maua se fesosoani. Le atu alofa, ia o atu ai lo alofa ma lo wanga lelei. Ta talo atu lava le atua, ta tō malawa fia o mātou te au lia atu ai le tausanga fōu, i lo alofa ma lo wanga lelei. Alofa ngia mai e lawa fio, le tautua le radio Samoa, ina ia i umea uma le whaatasi mai o lawa fio. O la mātou te talo lea, e ala atu i le suafo Yesu Keriso, lo mātou alii, ua ole mawala au atu ai. Āmene. Te momoli atua alo faanga la ataua ele atu saina lo wola. Ole o langane uwalasi o maile uwa fetu lei mai faawila imatani o tele solo muliai pe o te fefeiai. Malu soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se kia Radio Samoa.
Good morning. In this update, police are expected to resume searching for a man who swam away during a police chase in the Bay of Plenty. The 48-year-old jumped into the harbour at Ohope Beach around 6 p.m. on Christmas Day when police were called to investigate a family harm incident. Officers tried to get the man to come out to the water, but he refused and swam away. Arahui's in place until further notice, and holidaymakers are urged to avoid the water. Aucklanders are being warned strong winds could hamper traffic over the Harbour Bridge today. NZTA says a wind alert has been issued for between midday and 8 p.m, with gusts of up to 95 kilometres an hour expected. Transport Minister Simeon Brown's plan to revive National's roads of national significance is facing pre-construction delays. Courtney Winter reports. Only 3 of 6 projects National said at expected commencement in its first term have a reasonable chance of getting spades in the ground, including the final link of the Waikato Expressway from Cambridge to Pairere. Other projects are being pushed back or are facing hurdles. The government's National Land Transport Program has $7 billion to be spent on state highways between 2024 and 2027. The Russian government is cautioning against promoting hypotheses about the cause of the fatal crash of a Russia-bound passenger plane in Kazakhstan. 38 people died when the Azerbaijan Airlines aircraft caught fire while attempting an emergency landing. There's speculation Russia is responsible after holes were discovered in the plane's fuselage. But a Kremlin spokesman says it's wrong to speculate before an investigation is complete. Thousands of New Zealanders have signed up to quit vaping. Quitline data reveals more than 4,000 people have signed up for a 3-month quit vape program, with around 10% aged under 20. In the last 12 months, more than 13,000 people contacted Quitline for help quitting smoking. That's news. I'm Adam Cooper. In sport, Australia are 311 for 6 at stumps on the opening day of the 4th cricket test against India in Melbourne. Teenage opener Sam Constas set the early agenda for the hosts, making 60 from 65 balls on debut. Marnus Labuschagne top scored with 72, while Steve Smith, who'll resume at the crease alongside skipper Pat Cummins, is 68. The struggles continue for Manchester City in the English Premier League. They've been held to a 1-1 draw at home by Everton and are now winless in 12 of their last 13 games across all competitions. City striker Erling Haaland had a chance to break the 1-1 tie with a 53rd minute penalty attempt on Sky Sport. Erling Haaland has his sights set on goal. And Haaland has his penalty save. Manchester City have slipped to 7th on the Premier League table. And that's sport. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Te milunga lawati le wa 5 minute te ai le ono al tautua whaawawa Radio Samoa tasi 5 iwa tolu amo. Tali tonu ala wha mai fo'i manuia le mamalu al tatou atunu i le mātango fio le atua i le nei aso fou e whaatalo whaatua i ofo alo whaatu i le suafa manu malo Yesu Keriso lo tatou whaola i le nei Taeao fo whaatalo whaatua i le loa loa mawalunga
o lo tātou atunu. Ia ai mei se fo i le au whainga luenga pa ia le atua i so se whaitaulanga atunu e mamao o e o ilunga tātou apia fōlinga whaapea fo i le tātou YouTube channel po o whea lawa le tua le lalolangi ua maua mai ai le so ta inga le nei a le Radio Samoa tasilima i vatolu amo tā alofa malo ni malo lava soifua malo le folau ia fia lava vi ia le alofa maleanga leo le atua lea wa tātou au lia manuia mai le lua se fulu fitu, le nei o aso, o le masino tesema, le tātou savalinga omi, o le nei tausanga, o le lua o lua wha. Ia, fo i atu le vi inga i le atua, e le mawai. Ia, o le tātou polokalame le nei Taeao, o le Malu o le Taeao, whaatasi mai le whale tua ia Natasha Vaelua, ia whaapea fo ia intini o le tātou polokalame, le awhionga ia pesta, au jai lo le sio. Ia masira pāsia whaapea fo i la outou au auna, whaatau waa. Niua fo lau tuli le tufunga, taito taloto, o le a whaawau polokalame le nei Taeao, a ngai le tūla e iwa. Whaatatoe whaatalo whaatu i e o ilunga tātou polokalame i le nei Taeao, e whaatalo whaatu ai, le nei Taeao, i le whaletua i a Natasha. Fatalo fatu lo fionga il sala nei Taeao ni o flama lo sei fo manuia. Fa pena fo fatalo fatu Samoa oka e malo le soi fo manuia. Tali tonu le na o mana ia le nei Taeao ile ala fa mai se tatu atu no po fela vale tu ke lo pelo e mamo mai ile nei foi fasalo ia. It's a team girls morning. A few mai matala au mai ile malo le talo Radio Samoa malo le soi fo manuia. Malo lava, malo taitonu maua se kerisi masi fia so ainga a Natasha pena tele ni au mea alofa. Ni wa folau? O au, e kukusale mea alofa malele mea alofa. Yes, ma naia manuia le kerisi masi, ma wale taimi e whaafetaia ia Yesu, manuia fo, mana so fo tato. Maua lava le aunga o le kirisimasi. Ia o le au tūton wale na. Maua le fia. Maua le taimi a ngai atu ai fo e whaafetaia le alofa o le atua. E ala le nei mea alofa sili. O Yesu kiriso mo i tato uma ia. A velo mangai mea alofa ngai kamaiki. Oi kamaiki a maua le pulukamo le kamaiki ki o fia fo. Ia e whaafetai le atua. Manuia mea uma whaafetai le o fio. Malo lava. Taitonu malo le atunu uma le sila fia. Ia o sui no fofo i nei Taeao o na sunga le a o ia tawai mene ia o whawawau malo longa le nei Taeao ia whatasi atu ma polokalame nei Taeao le whatua ia Natasha ia o tatou polokalame mo le itu la mua taitonu lava si le fian malo le atunu ia inisi o tatou polokalame o le a le whawawau ona o le tūlanga o vai taimi fo i o aso fia ia ma aso malolo ia a o le alo atu ma tatou polokalame le nei Taeao na i minute a tatou li poti lunga o le awala whaapea foi se va ai po le ale tala le tau a wafa polo kalameina o fuafuanga foi o le nei foi aso farele le aso luas fulfitu o te sema lua o lua wha ai o le alo atu mo le tatou li poti mua i lunga o le awala. Fatale nei tula avita avale lava fo yo lo maua mai le tatou polo kalame le nei Taeao ia o lunga wa tatou wala tele o le nao lo momoe lava awala lava ele o ia se pisi le nei fo itaimi ia ele o ia fo se fala vela vita avale tau lava o lea o lo ia nei lapata inga mo matangi e to fata o se taimi le nei so mai se lunga o tatou awala lau papa avita avale ia tau lava ina ia utangia tu mau fa mole lo sita ia o le sawa whaatulanga ina e ui lava ina ngao lunga la tele ai e usita ia pea tātou tūla fono lunga la tele ia ma le saunga le mui le nei fo i taimi o le Taeao e mafta mai le malu le Taeao Radio Samoa se fulu minute se aile tulai ono. Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
Sei milunga le wati lea ua 10 minute te ai leono tautua Radio Samoa tasili mai watolu a mo. Ia vai ngā mata lea tala tau, mole silfian malo le atunuu, mai le tato ofisa whaasala lau nei i manukau, au kilani o le vevela o whaamawina e lua 10 male Malu o whaamawina e 10 ono. Wingo le tau le nei aso o loo whaailoa mai e maalosi le vevela, so very humid conditions. Ia ma o le apau nei wanga i nei teimi ai o le a langi le nei aso, le aso luas fulfitu o te sema. Ia o tatou se vainga a mata le na i lunga o le i tatou tau i le nei Taeao. Ia mo fuafuanga foi o le a whiangai ma le tele o ainga o te loa, tele o tau o loo malo o lo i le nei aso. Ia, ai mai se foi le anga i foi mo matawhanga po whea foi nisi o e ka lesia ma autala vou o lo anga i atu mo tālonga i le nei Taeao. Ia, o le tātou tala le tau le nā mo le nei Taeao, mo le whaapolo kalameaina o au fuafuanga o le nei aso. Sole, eva mali pese, malol fafonfonga Samoa, malol fo leva ile musika, Radio Samoa #1 New Zealand akoa, sipso, yeah. Alova Samoa, waule ne yokas futialu, awal suia lingila waule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela
Taimi lunga le wati le ua se fulu ono minute te ai le ono. Tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. I le Taeao o la wasafari le lua sfulfitu o te sema lua o lua faa. Fia fai loa atu pulo kalame le Malu Taeao le ua amata ina e o i le iwa nei le Taeao. Ia talitonu to tele le Malu le atunuu. Ia leo mai atu le aso Krisimasi talitonu tele me alofa. Ia ai mese foi. Talitonu le aso Krisimasi o le wha manatuina lea o le soifua mai o le pepe o le Krisimasi po o le whaola tātou uma o le lalolangi. Ia, fia foi nisi foi nei vai tau o le tausanga a siasi mai to tele o ainga ia mawo mai atunu uma mau. Ia maua maftanga ainga le nei vai tau o le tausanga maua foi malo longa nisi o lo malo mai inga luenga le nei taimi. Ia, a o maa ua Natasha. Ia, le whaoa wau pēr le tātou polo kalame o le Malu le Taeao. Ili nei foi Taeao fo fia ma oli ai mai le alii. Ia Natasha talitonu o ana nafi. Ia ta o mo le aso Krisimasi. Krisimasi le wa te atu talitonu le ntalo don nei Taeao fsili atu pena tele ni au mea lofa. Ai mana ia lau tali mai le na e sau noa mai. Ale ai se mea lofa pe ai se mea lofa fia lava le tangata. E sao lea. Io e ni wa folau. Wai lu fo yo tātou le nei fo i vai taimi. O le a lava fo i le mea maua fia. A wai le o le mea lofa le tā ua. Ia alu fo i lai whakau mea lofa. Ai o angi le kausanga fo kau su el kupe. Ala wahalu manga kupe whakaunga mea lofa. Ai o le aunga lava i o le Krisimasi. Ia o nai taimi whaatastasi ai maainga, wheasiasia i manai mātua. Ia, mai sanu nei tūlangi a tātou te iai, mōni lawa fo i a tātou te le o au mau, nisi o tātou e le o au mau manai mātua. Ia, maua nei awa no e asiasia, i asinai mātua. Ia, whaisi na tala fia, a le ngata fuilena. Ia, o taimi lawa fo i a mātua manai a lātou fo i whanau. Tala noa, ia ma ave whaatasi, si whaatasi la vi inga i le tua. Ona o le nei tausanga ātua, ai mane foi le fai le fa manatua le o le ile vai aso uma vai mai kai mi e fai fa le ngai si foi inga la tau ia ma o kengi ai le fa ngau wa kere foi ko pio mani ngai kau sanga a ko ia e o mai e se fa ngau ngai ia tatou fa afta ia Yesu e ui lava foi na fai ngal fo launga ia la ma ngai wa lir Krisimasi ni wa fo lau so ola wala ia me alofa o le happy Lei. Maua le happy a uma kwa mangai ya. Maua le ata. Le ata. Fia. Maua maftanga mal stolua mal fanau. Ma kwa fia. Lei o te tari tonu e sa o le leila o saunoanga tūlanga le nā o le maua le fia maua le ata aso uma tātou alfai manuia i le alofa ma le anga leo le atua lea la o le fia moni le nā ia ma fia lava ona o le wha manatuina o le soifua mai o le pepe o le Krisimasi ia a te atu le tātou aso le Krisimasi luas fulu ono o te sema Luas fulono te sema tai tonu to tele o tātou uma Krisimasi la e tele atupe a ngā ilo mo sales o le Boxing Day. Mana ia le Boxing Day, tai tonu whaatumulia tele o shopping malls le aso ana nafi na tātou tele i lope mausa wa wanoa e a ngā i atu ai tātou whale o loa ia sa tele o le Boxing Day sales ena o ai ai fo. Io e ni wa falau o aso o tausanga lava fo ia e le tau matea le kumu o le fufuti o tatou shopping malls ona o le kurikuringa lava o ngai sales ia o afunginga i pa u e maua le nā taimi o tele ialu la nafi ni o falau ke le ialu la ke whaangasu a koi foi maa o le Boxing Sale ai penga avea na nafi ia ma se taimi foi le ke alu a koi ngisi no foanga mata anga foi ia ma o iai ia fai ai foi sina ta fao ai ku lava ngo se iola ko lo o tuli sales ina io fa ala fa la mata tu le mana ia foi o nai fa mtalanga ese foi lungo winga o pengs fai langi ai la tau foi o ena nga ia tu o le alu la
ngai kua ku fo ilele ese mai au kilani ma ngai le ngau au wala ni o folau fa ko e lo awa ma ko e poloka wala ino to o mai nei au kilani sau I manukau alu aku ngai sifo ola fa pe e kalo sia ia o umane tangata I o ile kai mi o fale o lo ai le tapuni e fale o lo ia wa ke fa ko maka kule ki ma Wellington alu aku fa sola ku Silver Park o ka o kale tumu ia ai talo sia foi ani wa folau kalo sia foi o laenga le lei ke foi wa ye se fa le tonu sana mio ile tai mio tato fa nga fa tau ia pe o lo mo mau foi ni se o tanga fa tau ma ngai ia va ia tu mau le baken oka mau le baken 5% off mai ka lo ma kwa ma ngai si aku lo la fiku se fu ia le aulo ata ani wa folau mana ia tele o te tonu malo le atunu to tele o la to sa ma fai ona o atu nisi foi ele ai sa maua se aso e malo lo le ai pe la fa o wa le tala ino me alofa o le kirisi masi o isi foi Natasha o te tonu tele foi o ekalesia pe o le faka sa pulenga wai takere mo to umalava alofa tele atu lo sauni atu mo ta alonga o autalavo o lo fa tau nuina fo ile nei vai tau o le tau sanga ma na ia foi fa tu mulia tele o tatou paka I nei au kilani ia manu tutua oi I nei New Zealand ma na ia to tele o lo o anga I atu mo ta longa per kikiti te lo ta tonu ma na ia lo te a leila te a malau ta fo I ole pate o kikiti ali Tasha o le fakolokolo mulumu ia makua ile o ile ila nampa wana la o fa ia onga awa o fia ke le ili fa ili nga mau ale ai la walu ali ni wa fala ai talo sia ia langi le fo le nei aso talo sia na ia langi le wa fo fa tanu ino nei talonga ia ma nei fo ina na fa moenga tu fa sia ai tu planga talavo ia ma fa wa lava le nganga o le fia ia pe ona ele nei vai time Christmas mana ia malo la tunu o fa ona le radio Samoa silima vetolu mo polo kala me Malu Taeao mo oto o malava o lo anga ia tu mo lo faya malo longa ia tato maota malawa fa pe fo inisio oto wa sauni fo I tafaunga le nei aso ia o ilato o malava o lo fea ngai mata alonga kirikiti o le voli ta alonga o malo fea ngai mo le nei aso ta ina atu le nei pese mo oto e awa lofa atu ai polo kalame o le Malu o le Taeao. DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo. Champion. Everybody knows say Bravo a champion. Solo, bayo, solo pa, manambo aulele. Awe gatayala, awe si umbo, fapema si papa. Solo, bayo, solo pa, manambo aulele. Awe gatayala. Mali e ko ka papa a fio ai le la ko kama le alo ali ku pole sava uso ali ka ua mai nga iao alola kai sale u kongi o le lima maku o fale u po pe va po finga ko style wa pe pesa masiva solo bayo solo pa manambo aulele awe natayala awe si umbo.
Pa ia lasi o tama Fina malea waluma a Io e o nganga ai malo sila fia so le fiku fale sa Welcome to Mangu Wai leiloa eva E siri ai le kuu ia he This is New Sila Samoa A kiu ai le sao O Aotearoa Sau Wa te tala na neile o nanga e veni mo fa tangwai au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatafatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Tala falava Samoa o foinei o eni ma le tatou fale tā vale la wiloa o le car for you. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le ka fo iona fisosoani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fisosoani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le ka for you, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe flaso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So fase fua. E silia mala se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua i le cash power wha pēle pili o le vai isa o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info@pacific40.com. Taimi lunga le wati lea ua awha tonu le ono le nei Taeao lau asfarei le luas fulfitu te sema lua o lua wha le whaawau lea o le tautua le Radio Samoa tasi 5 tolu a mo ia le nei Taeao le polo kalame le maa lua Taeao whaatasi atu le whatua ia Natasha vai lua ia malo nei tangata whaatawaa niua whalau taito taloto ia tato polo kalame a nga i le iwa le nei Taeao whaatalo whaatua il polo kalame to tele o tau patipatia mai lunga tato apia fo linga apia fo ile YouTube channel o lo fatalo fatua ya Marcelina Brown ma lo lava fatasi mai Samoa tu manwao apia fo Tino Buni ma lo mafuta mai lunga tato polokalame le nei Taeao fatai a mosa mai Melbourne Melbourne, Australia, ia lo fatasi mai lunga o le tato polokalame le nei Taeao. To tele lava o tō Matilda a Chi, whaftai tele lava, lo tele lava whamaniuanga o le kerisimasi o tō uma lava whaftai tele leanga lelei ma le alofa mai le polokalame le nei Taeao. O mio a mosa, whapea foi puao tupuola Francis Wright, o lefu ma lo, whapea foi whaftai a mosa toe alofa mai a Natasha ia maniua folau whaftai tele lava Felepele ma lo lava soifua manuia ta alofa lava Kiora o tō uma lava Bula from Fiji ma lo lava UB36 whaftai tele lava ma futa mai lunga tato polo kalame whapea foi Caroline Tuala Satellite Yoapo
Malu Peculage, Craig Crevavalo, ia whapea foi soi whaatavalu o tau umalava whaatalofa atu. Plokalame le nei Taeao fo talofa lava. Natasha to tele lofa mai lunga tato apia fo linga whapea foi le tato YouTube channel le nei Taeao. Ia whaoauta tala le nei Taeao, ia tonu lava. Ia o loo tā ua mai nisi o loo o aso fia I le nei vai tau o le tau sanga. Ao se whaamanatu mō tātou umalava o loo a ngai atu I lunga awala. Awa o loo tā ua mai le whaalave lea I Gisborne. Whaapea ua tolu o I lātou ua whanua lātou. So I fuafo o whaalave I lunga awala. Io e moni lava fo o le tata o te fia le nei vai taimi ma fa longa ina fo ia so fia le ngata naf o le taimi o le femala nga fo o le tnu mai e o mai na nafi le o le na nafi o to atolu le foi numera o ila to o mali liu ile nei fo I vai taimi o le kirisimasi so o le to atasi la le na maliu mai Gisborne ana nafi ile awauli ia o se tasi fo ia o se tasi na maliu I le vaenga le tauranga foi on Christmas Eve ia a o le se to alua ai ia o se tasi fo ina maliu I le suburb o Whare Hine on Par Hill Road I le te ai o le se fulu I le po lava lea o le aso lua sefulu wha o te sema ia mana nafi la I le awa uli lea na maliu se tasi ia mai na Gisborne so e to atolu ai la I la tau ua mali liu I le taimile nei o le kirisimasi so o wha amanatu lava mō tātou ina ia tautua na lava foi taimi o whemalanga inga langona le vai ia e mawhai lava foi na whai sina malo o longa I ona whaawau lea o le isi o itu e iei lava dangerous stretch of roads I te tonu lava o New Zealand e le ngata la I nei aukilani ai whaape nala I le anga I atu lea I le whaetu le la I sauti te le lava foi peila o le vaenga foi la lena iei le whaalawe lava nafi State Highway 35 Pōtaka I na Gisborne o nisi o awala e whaisi pongi sai nisi o taimi o nisi o awala e alaio na tupu whaalawe o no vaenga fo ia e tasi le ta avale te tau ona alu mua ia e tū leisi se ia uma ia ona whato ato e anga ia tū leo leisi o nisi o pi o ngā tū o nisi o barriers fo ia e leo iei barriers pa o le kele lava nā o tūlanga e ta tau o na mataala iei tātou nei ave ta avale ia e pe o le tūlanga na iei le o to atolu talo sia ia awange I koe sili atu ani wa folau pe o le talo le nā ia I tātou awanga I toi iei se isi soifua ia e mau le nei fo I vai taimi o asa fia Sa le Natasha o eta ua nei Taeao o se whamanatu ma se whawhangu mō tātou o malawa I lunga tātou awala I le nei fo I vai tau o le tausanga to tele tātou lo malo ia nisi fo I le o pisi tele ai o le teimia tātou manatu whaatau waa ai ia tātou mātaala mausta ia pea ia taiala mtu la fono I lunga o awala au tatala noa pea ia I awala Natasha o lo iai fo I se whaalawe le tūla I mai whaapea o se tamaititi. Nisi fo ia tātou polokalame. O lo tā uai ia whaalawe ia I lung. Tupu lava I maota malawa. O lunga lao driveways. O lo tā uai se tamaititi whaamole Natasha. Pe whaina e whaalau te leina lea tala. O se tulanga whanau noa, I le vaenga nai mass town I le whaetule nai Wellington, ana nafi le awa uli, ia o se alu toto na toe la vea ai lumo I vaenga fo ia driveways, ia o se tulanga whanau noa tele ona o taimi o fianga a inga, a tonu o le whaata singa fo ia le a inga sa whaia, e lei maa wina se tulanga whaapea, ia e ona ua tula I mai le tulanga, e te sawai fo ia na toe whaamanatu ia I tātou, ia tautua na lava. Langa e lenga o kako māku kua I lo fia. O lafo e fia tamaiti, a fia la tamaiti. E mawhai ona o I whafo le whale. Tā mo e solo I lunga driveways. Ai ola inga wha ina tau mawhai tātou fo I lele o le a ngai tutono ta avale, ma tau mawhai e solo muli ka avale. O le tūlanga le nā ni wafo lau ma le tū e ta tau lava o na siaki le lei. Siaki uma ka maiki. A whai e se fulu ka maiki lai kongol whale ka wala aunga. Numera tasi, lua, tolu, wha. Siaki mua uma lava ta maiti.
wala au po atoa tamaiti sono le fale. Le ngatele na ia tula fongo fo ia tatou avta avale. Mua lava ona siaki uma vaenga o tua le ta avale au tafa ia mauti noa. Ele ai se tūlanga whaano no whaapea e onu tūlai mai so o o watau whailangona uma foila ele ngā tau le ainga ai la tau uma lava foilea community atua langona le loto whaano noa ono le tūlai mai nei whaalave on Christmas Day even. O le aso e tau na fia ai ia e peita iane o lea ua avea maaso whaano noa isa sono sia ainga ono o whaalave ele i mawhauwhawina ia ai o le whamanatu lava ia mata hala tātou. Sa o leta Natasha ni Taeao e tā ua. Ia tātou lunga pea i awala ona o le tūlanga le nā tō tele o tātou lo whangaina e le o pisi teimi le nei ona o tūlanga tō tele o lo o mālo lo a o se whamanatu. Ona e tō tele fwoi tātou e fia e malanga atu i nu ututua oi pe o tūlanga le nā o lo tele fwoi e i whaalave o lo tupu mai e fwoi ai o tā ua ia tātou driveways a o just a lot of accidents happen near home. Tātou te manatu whapea lai ai, saunga le mū mea uma, ai pe ona tā ua, ma saunoa le whatua nei Taeao, ia tātou mātāla uma. Be alert at all times, ia meise fui, a tātou walo ma whānau, ina ia wa ailele, ia tātou te le awaenga ia mātutua au talavou, whesosoani fui i mātua, mo le waenga o tātou te la iti ia, o se tala whaanoa noa o lo e tupu i le aso Krisimasi. Ai mawhaia e tātou o na o ia whaalave. Pe a whaia ngā lulu e whaatasi le ainga, ia se whaamanatu mo e o lo malanga mamao, ia iai pe tasi lua, tolu, ia ave ta avale e sosoani mo le ngā luenga whai whaatasi. Ia me se foi le anga i atu, ina ia lava le malo lo, e le i aveina le uli o lo tāwale i le nei fo i aso. Ia, ai whaatalo whaatu fo i tātou pulokalami o tau umalava. Tai tonu iei nisi o tau o lo lunga tātou awala nei Taeao. A lofa tele atu le Malu, le pulokalami le Malu Taeao, Natasha Vailua, maniwa folau, a ngai i le iwa le nei Taeao. Tai ina atu le nei pese, e awa lofa atu ai, ia o tau umalava. E meise o tau, o lo patipatia mai lunga tātou apia fo linga, ma le YouTube channel. Manuia le Taeao. DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo, DJ Bravo. Champion. Everybody knows say Bravo a champion. Solo. Bayo, solo pa, manamo alele.
lasi o tama Fina malea waluma a Io e o nganga ai malo sila fia so le fiku fale sa Welcome to Mangu Wai leiloa eva E siri ai le kuu Ia he This is New Sila Samoa A kiu ai le sao O Aotearoa Sau Maule mama o lunga wa tato wala te tele le taimile nei ele o iai se wha lava leve tau taavale tau lava o lea av taavale ia tau tuana lava pea le sawa i lunga wala te tele ia mai se foi ia ole tau sisia pea o tu la fono uma lava o lunga wala tele a wale saonga le mu ile nei foi taimi o le Taeao mai tau watu o lo ngao lava foi lunga wa tato wala te tele ile nei taimi o le Taeao tato modo waisi matu anga ia tui saute ia masisifo o masasae fo I ole na o lo so longa lelei ile nei taimi o le Taeao e mafuta mai Malu le Taeao Radio Samoa ina ua toe se fulu ma le fitu minuta na tā leo le tu lai fitu. Sole, eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile eva ile musika, Radio Samoa #1 New Zealand akoa, sipso, Ta alofa Samoa Wa ule nei o kaasputi alu A wale sui alingila ula ule kio A eva mai ina se fudu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Vevela Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Fatalofa tu te o sa mo ne ya sole swafa siti esel tato li faolo Yesu Kristo. Ya malo la val so fu manuia o amai oi. Ya anga le foi le tu ya te ne ya so me o e fa fonga mai ne por kala me. Ya tato por kala me ne le areto le ola e fai foi ma fa malo si au ya te ne ya so. Ya ole nta upule fitel no ye mo mai ile fai upule fitel no ye le areto le ola ne ya so mo mai le Roma mta upes fulua. Alona fai upes luas fumatasi. Au ole whaato ila loina oe ile leanga. A ia e whaato ila loina le leanga ile le lei. Ia, ole o sākangi ia o langa ia meanga sau e mai ole leanga. So se mea ke whaia, ia e mga o sākangi e wha leanga. E o folale o langa wha leanganga, nge e mangaku oe. A ia le lei umatangata, e le whapea e wha aloinga maa lofa le tua ia ke oe. O ngā alofa umole o kangaka ia oe, langa e ringa o ngā o kangaka le leile o langa ngi. E o leo langa ale kangaka le anga wole ia afo. Raki mafofo oe kaunga le umakanga. Welcome to my world. Welcome to Samoa. A e alu ki Samoa molo maa. Kria roa lofa i tangata Samoa. A o si ai. E kangaka le lei. E fai kangaka le anga. E kangaka loko mama, e whingaka loko leanga. A wala ke ima e me ipe e laku e se mai kangaka ia oi. Nanga e whapenga, o sākangi e whape oi wauki sākangi. Whamai, o uma whao so e sākangi e suf mai. O nā alu ai lea o sātani alu e se leo sātani. Se ia se aso.
e le ala e o la sa ka o le fa mai le upu whapalangi whapea, the devil is at its worst, but God is at its best. O le makuanga lue mai sa kangi rong poge e wari kiwi, ola le ngā yoi sa kangi, ngā o mea leanga, so e wari kiwi, a wapelanga e fia, e umolonga e wari kiwi, fasio kangaka, whapapomu, me leanga i whaika maiki, o le makua komo me leanga i leo langa. But when I turn for that around, e ke vai fo, o makua ese ale ngā yoi mai lea tua le kaimingi, kupu o ngā luenga lea tua, e o Samoa, o le makua mangai o le alu ngā luenga lea tua. Ai alu fo ilari si ku e whaikau menga, ai alu ke vai leanga, o le makua leanga, ai alu e vai le lei, o le makua le leia, o langa o leanga lue sa kangi i makua ka mo whai whaleanga, a o lea fo e ngā lue ia Yesu e a maile le lei, nanga wa o yunga kaimi muri muri. A lele le a fo e, a lele mo le meanga le o reva, i lungo le ai. Ele makanga o reva vai ngi fuala au manga ia mangi me mangi monga manga ia pau ole me va ai le o reva se me o ye se mangu pe a o mangongi ai mai se apa pe o mangongi ia o me la nga e halu ia le o reva e su ese mangu o pe ko mangongi ai ole mo le me le honeybee ke lo me vo le honeybee e alu e su ese me o ye se nectar ni fungala au manga ia nga alula ia au mai a lele lale le oreva. E lo le leia o le mea pēla e resu. Ai a lele lale hanipi. E lo le leia o le fungala au le leia la e resu. O le fesiri la. O ese oreva. Po o ese hanipi. O le hanipi e resu e mere mea mangai. A le oreva e resu e mere mea pē. Ia o makauria la hau. O isi ka ngaka waola i mea pē. Ngā le pāu ala ko mea whai, ngā le su e mea walea. Su e mea leanga e olai, pi ale maua se mea leanga, o le fia le skanga, o e vai mea ngō le Facebook, o e langal mea ngō le Facebook. Ia o e vai, ia le wha, ne ko ngō sākangi, o umar kau mui Samoa, ale le wosa mai ko ulunga le Facebook. O e vai la o maua se mea wha leanga se kasi se ingisi se si ngā mea o Facebook. E le au ngā Facebook i le siku, au le siku, wa avea ma mea e le mo moe file moe kangaka. O ngā ole wa ingo le ngime o le Facebook. Ai le ai ma se mea wha leanga se kasi e ke maua mai, pe ai loa mea leanga uma laulangi ngei. Ai kai ngange e loa kala uma mea kau Samoa, ma kau muinga i le olanga a koa. O le ala, o le si kangaka, a le maua ngi kau muinga mea wha leanga mai o, mea wha leanga mai o, pe wale manga i le olanga, sali. O le oreva le mea ngā, e alu e su e mai mea pepe, su e mai mea leanga. A le hanipi, e su e ranga fuara au mangai a, e whape ngā fo le kerisiano. E su e ranga o langa whaleanganga e mai le upo le tua. Wai whalongola o le upopo, mai. O wale wha to ila loina o e ile leanga. A ia e wha to ila loina le leanga, ile le lei. E ngaka leanga. E foi kangaka e kam foi whaleanga lo o langa whaleanganga. Ai o koila loi, e risi o kamanga mako ngā lui. So sa umea e whai keke, o laku i o keke. Laku whai mako umea, e o so mai whai menanga keke. Usole, i wa uruanga la, pe u whai roa mai le tua. O le usole a, e la kam whai a ia e keke. E o whapero, ne aila, ki rora mea whai. O overlook. Auangi i whaako i la loinga oe e leanga. Ora, kamale awa e koe whengila ko mea, o alu ave eskupe so soangi e. A whaingila ko mea, a whaingia ankala au ke aloa au iau, ewa ai. O ke iloanga le leia, ele o malonga loko ia. A wā whai ele o unga whai ele mea lea, o ke ua ula kui o Samoa, whai mea mo manganga ia. Whai a kule mea, ia wā kia e, o ele whakua koe whai, ia au ke iloa. Ele o au ke kau wāfo e a kei, ala e ke vai kua, o la ele a mea loko leli. Au ke aloa whai, whai a mea lei, whai mea lei. Ia o poangi a ko me whai lako loko, o alfa i mea lei. Wo olo ia pia ke wo ko ka lua fesulu. A ke o so ka mako kalango o fa. Ia fa maria ku foi. Ke le ropo le mo le fifilia o le ku fa mukaika. Ia a o ma fa maria ko le wo a fa merka. Mo longa me o le kaika. Ia. Ara como foi fia mai. Na o iskanga ka kalango le alofa.
ai le whakau au e kaukara i le lofa. Ma e whakaikai le lofa. I roe le aso hako i o kangia. Kusa wako i lalo le leanga i le lei. Nana kam whaisa kangi e whaleanga mai ngaka le whaleanga. Au kiri i vai onga leanga. Ngō vai e lofa le kua i aia. Whamai le kala paulu. Auang i whako i lalo inga o le leanga. Ke lola oe. Me waranga ua ai. Waranga whai oe kai. Nanga e kaukala i le alofa. Ma e whakingoa le alofa. O isika ngaka. Kaukala i le alofa. Ai le lofa whakingo le alofa. Samoa. Auang i whako i lalo inga o le leanga. Ia e whako i lalo inga le leanga i le lei. E le kangaka ngai vili ia. O kam whai fo e whai. E le whakingo ka kaukaua. Kam whai fo e whamangalo. Mai vai o le kua. Langa e kau ia o le kua siaso. Ngaka ngai vili ka ia me loko leanga ia. O e mamanga o e se mwhaise me ke leanga. Aua ki kam whai kau ia ku. Me i mai o e kua. Aru o i le kua. Pei o le ae koe. Si ia e apa au pei o le ae koe mai reli. Aua kam whai fo e mess around mafuia. Ma you can expect to fly with eagles if you mess around with turkeys. Ke rore aeko, e le fia sau misa i lalo fuia ia misa i mo meo esi. Ko e pea fuia ma iao ma miki e kau i lalo i esi ia. A e lele o i le langi. O le koe mai lo whakaika ia o sikama lea whapea ai la loko leanga mai uloko leanga aku. A ia mui mai o mui aku le ai. Ka roa ui ai le kua. E mai e la soos ma whaali mai le kua mo ki kiro mai lalo. A leo muri afe mai. Anang fifi o le kua o kei roa. Langa e kaukala i le lofa. Mai ola i le lofa. Langa whamelka la kuspai. Ia e whako i la loinga. Auang i whako i la loinga o le leanga. E ia whako i lalo i le leanga le lei. Ia whako i lalo i le lei leanga. Ia mangu malo le lei lo wolanga. Aua le avea o e miskanga kai kaui. Aua le avea o e miskanga whai ainga leanga. A avea o e miskanga kai whai ainga le lei. Ma whaea le atua e malo le lei. A le malo le leanga. Whamanguia le atua ia te o nei aso suafo Yesu. Amen. Manu malo, o se tala fa solo pito, tu la imaya tato muaya mafasa o.
Tinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lawiloa o le car for you. A whailava ta sa ilisa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le ka for you na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le car for you, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe whaso tai mai le mato telefoni, Ova te lau lolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. Tō whāsei fua. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Taimi lunga le wati le o toi 2 minute na tale al fitu o le awina atu le o tato tala vai whanua i le ngangana whaperetania ia tali tonu o lo o maua mai tato fitu ta inga lunga le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo e toi whaatalo whaatu ai le awhainga o wenga paia o tua asina sina ia meise o tau umalava o lo whaatasi mai i lunga tato polo kalame i le nei Taeao to tele o tau lo lunga tato apia fōlinga ta vita Solomona fale a talipope ia meise fo'i ngā luafi le au pepe o loo alolofa mai lunga tatou polokalame whaatai tele le mafuta mai lo iai ia Sio Pepa, Savili Male, lo iai fo'i mai Los Angeles, California, ma lo lava le soifua manuia. Whaafouina Tanielu, whaafitai lava, whaatasi mai lunga tatou polokalame, lunga tatou YouTube channel, lo iai se pule o aso pesio Iosefo, ma lo lava le soifua manuia. Whaapea fo'i ia Maliana, Nawa, o lo iai lunga tatou apia fōlinga te pora, muli talo iawelu, ia whaapea fo'i ia whau mama seve, whaafitai te le lava le mafuta mai, ia male awai mai lunga o le tatou polokalame o le Malu Taeao le nei Taeao fō le alofa maleanga lei o le atua. Ia, tai tonu, ia Natasha, leo toi minute o na tā lea o le fitu. O tā ua e iai nisi o tatou me alofa, e le whaapea unwanted gifts. Oka, tō te lo tātou mo mia ke ia me alofa le Krisimasi. A leo tā ua. Io ni wa flower whaalinga le nai lunga le treat me le sona na file pise o tangata fo'i anga ia to le Boxing Day. Ai o lo omoli mawina fo'i ele treat me lava fo'i a lato. Le tele o nisio i lato o lo ua to e tu ina lato me alofa i lunga le treat me ai whaaulu talaina unwanted gift. So pea ma le whaafe ono se lau. Leo fai o me alofa ia mai lava i le aso le Kirisimasi lea o to ina i lunga o le tātou website na le Trade Me. So e tele fo ni tu e langa e na o tasi ta minute le tutoi ai tele yo tu ma vaenga fo i ta we ma na fo tātou tu tala no ia vaenga ia pe ma wasa taimi le nei Taeao le ia o tātou no le fitu ia awina to tātou tala vai whanua. In this update, Rahue remains in place in the Bay of Plenty's Ohope Beach after the disappearance of a man who was evading police on Christmas Day. It's been more than 36 hours since the 48-year-old jumped into the harbour at around 6 p.m. on Wednesday. Police had been called to investigate a family harm incident. The search was stood down last night but is resuming this morning.
Auckland's rail network is now shut. No trains will be running on any lines from today as Kiwi Rail carries out critical upgrades to prepare for the City Rail link to open in 2026. The network will partially reopen on January 28, with all services fully operational again on February 3rd. Kiwi Rail Chief Infrastructure Officer Andre Lovett says it's a massive amount of work with more than 1,300 staff working across 110 sites. The purpose of these full network closures is to really hit them hard and get a whole lot of work done, because it's much more efficient to get work done in the rail corridor when there's no trains running. A push for improved data on the number of Kiwis struggling with ADHD. The country's ADHD figures are based on OECD rates, which suggests around 260 to 280,000 live with the disorder. But ADHD NZ spokesperson Darren Bull says the health sector would be able to respond better if more accurate data on who needs help was collated. There's pockets of information held from doctor's surgeries to pharmacists who collect data on what is prescribed. If we were able to have a database across the country, that would be the best answer. The Ministry of Health says their Child and Youth Mental Health Survey, to be published in 2027, will help understand ADHD prevalence. New Zealanders are being urged to understand the dangers of leaving a dog in a hot car. More than 400 complaints were received by the SPCA during the warmer months last year, prompting a call for vigilance. It's an offence under the Animal Welfare Act to leave a dog in a hot vehicle if they're showing signs of heat stress. Inspector Team Leader Ben Lacomi says it only takes a few minutes in a hot car to cause damage. That's news. I'm Adam Cooper. In sport, Australian teenager Sam Constant has shrugged off any signs of bad blood with India's Virat Kohli following a mid-pitch clash during the opening day of the fourth cricket test in Melbourne. The 19-year-old opener, who made 60 from 65 balls on debut, bumped shoulders with his opponent after the 10th over, leading to an exchange of words between the pair. Kohli's been fined 20% of his match fee for the incident. Constant feels the run-in came in the heat of the battle. I was just doing my gloves and I think he accidentally bumped me, but I think that's just cricket, just the tension. Play resumes at 12:30 today with Australia 311 for 6. Chris Wood's Nottingham Forest have moved to third on the English Premier League ladder after a 1-0 win over Tottenham at home. Meanwhile, Manchester City have been held to a 1-1 draw with Everton, and Chelsea have been stunned 2-1 by Fulham at Stamford Bridge. And that's sport. Olo tu mau lava le tulanga lea na iai tato wala tele ile taimile nei ma makilia umalunga o tato motorways ile nei fo taimi o le Taeao na o le vaenga na Queens Road I Panmure southbound olo wa maita watu ole na wa amata ona wia e tavale afi ile taimile nei le la tato le intersection with Ellerslie Panmure Highway ile nei taimi le Taeao nisi o vaenga uma o tato wala tele olo so longa le leipea ia mafile mu ile nei fo taimi le Taeao e mafuta mai ile Manuel Taeao Radio Samoa na wa 5 minute te ai le tu live fitu. Taimilunga le mati lea ua ono minute te ai le fitu o se vaaiga o le tala le tau le nei taimi o le Taeao. Ia me tatou ofisa au tui nei I manukau au kilani ia o le maulunga o le velo ia taimi nei
e lua sefulu ma le tolu ia ma le Malu e sefulu ma le ono. Ia o tala le tau nei aso o loo whailua mai o le a vevela tele le tau nongo mi humid conditions o le a whiangai ma le malo le atunu i le nei aso. Ia langi le lei ai nisi taimi o le a pa uai wanga ai anga leile atua o loo whailua mai o le a maa naia le tau i le nei aso. Ia te tonto tele malo le atunu alo atu fo i mo ta whaonga le nei aso. Ia whaapea fo i nisi fo i o ta alonga o whaatau nuina. Maa naia o loo whailua mai tala le tau i le nei aso o le a langi le lei. Pea o le afi o loo whailua mai ai o le a pa u nei wanga i le nā taimi o le aso. Ia o le loo whailua mai i le tatu atunu pele i Samoa. Ia pia o le taimi le nei o loo awa le talo le tau i le tatu atunu pele mo o tau umalava o lo malanga atu le aso le nei manuia whainga malanga a o le mawalunga o le vevela o lo iai le tatu atunu pele i Samoa whai mai e tolu se fulu. Ia malona mawalalo i le taimi le nei e lua se fulu ma le lima. Nu tutua oi o lo whailoa mai nisi o vaenga o le tatu i nei New Zealand o lo whailoa mai Bay of Plenty mawalunga lua se fulu ma le ono. Mawalalo sefulu ma le tolu, King Country, lo whailoa mai le mawalunga, lua sefulu matasi, ma le mawalalo e sefulu. Winga foi o le tau, o lo whailoa mai foi, langi le lei, ai o le aiai taimi, o le apa u nei wanga pe pa u foi timunga. Le aso a Taeao, le vaenga le tau, tala fia lo whailoa mai le aso a Taeao, i nei au ki lani lava, o lo whailoa mai, o le a langi le lei. Whapena fo i le aso sa, o le awa ai le susulu mānaia o le tātou la. Ia o le tala tau le nā le nei taimi o le Taeao, soso ani ai, mō poloka lame a wā foi le nei aso mō fofuanga wha le ainga ia ai mese foi o le whaatau nuina foi o nisi foi whafuanga nisi o outou o lo alo atu matato matawhanga ia mātaala ma fufua le leile taimi o ai ma wa ai what lei foi a tātou alo whanau pe a whai e o atu a tātou matawhanga. Tātou tala tau le nā ina ua iwa minute te ai le fitu. Ooh la 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 la, ooh la la.
Tasilima ibatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ibatolu Amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is quite an amazing and true Russian love story. Nadia von Meck was the richest woman in Moscow, yet all of her money and fortune could not comfort her after her husband died. So she escaped inside her luxurious home and tried to heal her broken heart by playing the music she loved on her piano. At the same time, in the city of Moscow, there was a 36-year-old music composer named Peter Tchaikovsky. He had no idea that his music had begun to restore hope and love to the heart of this lonely widow. Nadia felt that he understood her pain and feelings and had masterfully turned them into the most soothing and stirring music she'd ever heard. But Nadia's infatuation with Peter's music was also attracting her to him personally. So she learned from his friends about his personality and interests, and later even paid Tchaikovsky to write a number of musical compositions. In fact, Nadia became his #1 supporter. Over time, she also became his closest confidant and companion, who inspired him to create some of history's most romantic music. For 14 years, they found love in each other. And Tchaikovsky's passionate music was written for none other than his Nadia, the love of his life. Then one day they suddenly ended their relationship, and no one knows for sure why. After that, neither of them lived long without the other. Nadia quickly lost her health, and Peter died speaking her name. Yet their secrets live on in their love letters to each other. That's all we know of them. For 14 years, they expressed their feelings for each other in letters. In fact, the famous relationship of Peter Tchaikovsky and Nadia von Meck that produced some of the world's most romantic music was from two lovers who never once met each other face to face. But the fact is, real love must be lived up close and personal, not just in romantic love songs and letters. That's why God became a real person, to show his love for us, up close and personal, so we could know what he's really like and love him for who he really is. So won't you open your heart to Jesus and ask him to become the Lord and love of your life? It's then that his real love and power can begin changing everything in your life for the better. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Lava o ua longi tau lafo aka Popo mai le ata tifanga o le take home pay. Lo e whafonga mai le siufafonga mali o Samoa le leiti o Samoa tasi lima iwa tolu amo. Ioi e moni. Taimi lunga le wati, lea ua se fitu minute te ai le fitu tautua Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Natasha, fia whailoa lunga tato poloka lame i le nei Taeao, lea ua whaatasi mai le tato whale ta vale ma losi le G mana, o lo iai o tahuhu e fia whailoa atu le Malu le atunu. Ia lea ua whaatasi mai le fionga ia ngaluman mana, tai ngaluman mana, a wafo i le ta poloka lame le nei Taeao. Ia whawhera i atu whaatalo whatua ia te orua tau sala le nei Taeao. Malo lava fo i le usu le nei Taeao. Ia manuia le Krismati wa lea fo o tātou toe peiloa ia moni lava o mai atu le Krismasi. Ia ere mua lava si taimi tātou te whamanuia ai fo i maise lava niu. Ia malo lava fo i le usu le nei Taeao. Talo whasa molo o tunu pele whawhera i fo i lava mal whaaloalo malo fo i le soi po manuia. Malo langi ma tātou fo i lai le li ave iai le vi inga mal whaafutaido o tō soifua. Ai mai soifua tautua le tātou tim le Malu le Taeao. Ai le ngatai leo si o wala vai leo tātou pene iai tā lofa lava. Malo, toi whaatalo whaatulenga whaaloalo lau a whionga taltonu ia e au ngai tasi lau fo i mai a tasi lau finangalo whaaftai o lea sa tātou maua fo i se kirisi mai si fia. Ia ai whaamasau sau ia lau a whionga le nei fo i Taeao ia ua fo i le tautua ia au whaafonga fo i ia si o tātou atinu i le nei Taeao.
Malo whaatai, te whaatai atu le whangwhang mai pole nei Taeao, ia la fo pai ngā malolonga li, ngara ia tawai, ia le fo whawau pia le tātou aluenga whai malo lava le tautua tunu. Tā mua la tunu pele ia ua toi foi ngā venga pei o na masadi ai, ta tala le tātou o fisa i le aso, te pā ia lava le tū lai lima i le fiafi, ia pole onu foi le fiafi i le aso, pa pena fo ia Taeao, o la tala ia i le tātou o fisa. Pei lava na whaalau i loa i le tātou whaatalangu muli i le aso, aso lua lea, o le a whaau pea tātou whai ngā mea alofa o lava i le tausanga pou, pei na sirafia ai le tūlanga lo iai. Te Leonisio a inga ia lena a salatou a bel tūlanga full discount o tā vale, ia mai se poi o tūlanga o lātou loans, e whinisio i lātou o tūlava overmonths, full fit wafe na tongi o lātou loans o kul tūwhata singa o lātou ai tā lafu, i le ia whaamama aile, i le whaonga i le tūlanga o le whaasoina o se leni, e le ngata i lea, ia tūlanga o lo mana o MBL Finance ina ia mwhai o na kiria SAC loan ai tasi le loan e tau ona iai o le tāpale. Ia e o lava iai le tātou nanga pa e mai sifoi le tau tua au tā mawhanau. Pei lava no uta ua mai tau sanga o lewa ua loa mwha le vaido tau tua mo e o tūlanga pena i le tātou nanga e pū lea lava e tā ua o whio i lo finagalo i ala pole tūlanga e tau mawhai lava e society i le benga tai le mawhai. Ai sira fia fo i o lo whangatoro pea le tātou tōru wafe o le tātou whainga mea lofa o le tātou referral o le alava le tūlanga lo iai lo tū ma umana ia vaenga ia whapea po i le tātou trade-in. Trade-in lau tāwa le tuai tu salava pela bea uma pepa le tāwale po le ala tūlanga lo iai e mawhai lava na trade o le tupe o te o whainatu pe lima selau e o atu lava le tolu suruafe i o le tino i tupe lava le nad whaino o atu lo ao ai o le aiaina masani e te tau lava o na whaatau sau sa pe atalia lau tau sanga o na whaatino ai leo telo nis fuafuanga. Telo tatu tāwale, me se lava tatu tāwale fau, tele tāwale fau na alu i le vaitau o le vaiaso na tuala e tereiba, pa pena fo i le nei vaiaso i tūlanga o le tātou XUV 700, pa pena tātou Scorpio, o lo tere lava tātou tāwale fau na lua te lua wha, lo tango fie foi tau kampeanga e marketi o fitu lo fua o lo iai te taimi nei, pa pena foi tūlanga pere ia tātou used cars. E le lei pelo suma ma li umai le tātou ofisa i le lua valu e Kensett Avenue leo tau, e te asiasima le tātou showroom, e le ngata i lea, sila le telo tātou used cars pena ia tātou sful no foa, sful tasi no foa, Toyota High Ace, fa pena fo ia tātou caravans, ia ai mai se foi le telo fitu balu no foa mo a inga to tele, ia e lo ia foi sport cars mo alo mawhanau, tele tātou pikiapo lo ingi isi o lo whapso trai mai nungo le tātou messenger ia leipea o na ngā ia tu le tātou ofisa pe a mawhai ale ai o le aiei lava le au whainga alwenga tadi atu le so boni isi whamtalanga ai mo taimi nei tātou telefoni mo tātou nutua oi o le oval selau timana meritasi oval selau whaono lua ono lua tasi oval selau whaono lua ono lua tasi ia o le lua fitu o wha o lua fitu o wha o lua fitu po le sumari umai i le lua balu e Kensett Avenue i ne o taulo i le tātou ofisa whaftai atu tātou team le nei Taeao tā mōle atu rupele ia manuia tele foi whai ngā malolonga o le nei vai tau ai mai se po i le nei aso mga ruenga whai ia manuia tele lava alo whātu pāse pua. Whaamalo whaafitai lawa whionga ngalmanmana nei Taeao mo li poti mātango fie. Ia tai tonu maua se kerisimasi fie lawa whionga male a inga. Ia toe na yaso o na alo atu lea mo le tausanga fau. Ia manuia lava le tautua le nei yaso. Ia maso to toe mo le lua o lua whaamalo whaafitai. Manuia nei yaso i le alofa maleanga leo le atua soifua. Soifua. Ia lena malo le atunu o le afionga angal manmana ia mo tātou umalava mo le silafia ia tātou falta vale o le G Mana Wholesale Autos i o tāhuhu o le tali o le ioe.
A whalefitu o tātou polokalame o aso soifua, sauni mai ai, mawale awanua lunga tātou apia fōlinga, lunga tātou e-maili i le onair@radiosamoa.co.nz, whapea fōi tātou telefoni tolu fitu tasi 513, ia malunga o tātou apia YouTube channel, maua e le awanua e tūlei mai ai o tātou aso soifua. Taina atu tātou pese i lava ia o mai atu tātou kirisimasi ia o lo langona pea ia Spirit of Christmas. Pepes via via, Pepes via via, Pepes via via, le kirisimasi vene wawia. Pepes via via, Pepes via via, Pepes via via, le kirisimasi vene wawia. Manuia le kirisimasi, Manuia le kirisimasi, Manuia le kirisimasi, manetau sanafou. Samoa la mai, ta tomba petai, nene uawia, le asopana, Yesu le matai. Samoa la mai, ta tomba petai, nene uawia, le asopana, Yesu le matai. Manuia le kirisimasi, Manuia le kirisimasi, Manuia le kirisimasi, manetau sanafou. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Manuia le kirisimasi, Manuia le kirisimasi, Manuia le kirisimasi, manetau sanafou. Moi votu amo. Malu soifua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Se kia Radio Samoa. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tala whalawa Samoa o whaine o eni ma le tatou whale tā wale la wiloa o le car for you. A whailawa ta sa ilisa tā wale, le aise lai sene pe mawale lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa, whaingo fia lava le ka for you na fsoswani mo oe, mawale tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le car for you, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Crazy Front Manrewa, pe whaso tai mai le matou telefoni,
Ova te lau lolo a fitu whaiva na walu, whawhisili mo and po alofa. Tō whāsei fua. Tā alofa Samoa. I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tō te mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisosoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Te mina wa yai lewa afa tonu le fitu tato polo kalame o aso soifua pe an whailo atu mawalawa wanoa e lunga tato apia fōlinga whapea fo I tato YouTube channel o le tato telefoni tolu fitu fitu tasi 5 tolu ia whapea fo I mawalawa wanoa I lunga o le tato emaili. They're on air at radiosamoa.co.nz. Ia le nā malu tato atunuu mawalawa wanoa mo tō aso soifua. Whaatalo whaatu I lewa maua mai lewa noa, aso soifua. Akalo whaaku ia ke urua kausala Taeao. Malo lava soifua tamā? Oi lau. Fionga ngi wa folau whapea whaera o fionga tasha. Soifua manu. Nole. Usupōru ngi Taeao. Wale paau mai whaere sunga whawhengainga. Lo wā ngātu I malo longa whoi o whai unga nei whoi tau sanga. Ia o kosole akol koinga. E le tau matea. Ia ai whaafikai mo lo wawangoa. Ia. E mōmua lava o ngā si iwi inga man whaafikai mo le kua ni ngei Taeao o mai a kapenga le vaenga le ngei Taeao le Taeao. Si iwi inga man whaafikai ka maa le langi langa kausinga. Malanga pui pui. Se kasi o ka maa ngei ainga. O le fionga le o le kofai a kedea, vao I ranui. O le so, o whaamanga kui ngai ronga varu sifuru ma le 5 kausanga ronga soifua. O le mako ukakalo, alo whangia le kua, lo waso whanga urangi aso. O ia sanga fo pengi si aso sikere o lo soifua e ke ua mafukai malau pangpopo. Ia maua le me sirin ka ua ia maua o lua le fia whakasi. I whamanga kuinga le aso whanga o le kamau le ainga. Mai fo I whanga o le a whakasi aku mai o mamau e le mwhai o whakasi mai. Ia o lo kakalo ama kuinga aku I ruma o ranga fio. Ia maua o el kamase le fia I le whamanga kuinga o lo waso soifua. Ia o lo whaanga ia mori aku I ngei ia maua o lili ma le au I ngei Kelston ma le whangau kupuola ma maunga ma pusua ma ngalu ia whapea foi a Mitch ma Neil ma I melinga I ka I Stanmore Bay ia a le ngaka foi rea o melinga ma Max New Lynn ia mai la ko uma whangau al ko fingo o kedea o sheriff ia alo fangia le li lo waso soifua kedea ka ko feido ngi Taeao ngi ori skaimi ona kamai ka ku sa de malongo fingalo fa muia de ko e lo waso soifua muia Whaftaita mā manuia nei aso soifua. Whaatalo whaatu I leo mau mai lea wanoa aso soifua. Tai ni u peronga karila ke foi o levanga vilia e faina ma sai dava ma no la ma ni Christmas ni Taeao ia foi Christmas tama ma wala vano mo tato aso soifua ia
o le asore nei a sulusu fitu te sema ia o le asore nei ua ia mfatai ai le alofa o le kua ni Taeao o nei ua akoa i ai le fitu sufata usanga ia o le tinao nei ainga na ia salmasina le au pepe pirioane ia e whaftai ai are kua i runga alofa tau singa mo le tere o whamangianga i tina ia e le ngaken maftanga o lo wha umi pea ia maftanga fo i mai whangau na ia rako whangau rako whangau ia ua mori mai le veo lo whaanga na i whangau i Australia io nga ia le pepe ni ava mtimani mar whangau i me ponge si o marusia ma si ala whangau ia ui oro mananga fo i Rusia ma si whangau i konga ia e loa lofa mai ia le akarife a tinonga mpe tesa i Brisbane i Australia ia whanau ko i Samoa a ura mai lepa malosa mat whanau ono i Samoa la kou ia mai whanau ko i New Zealand ei a ura pene ma mulpola ai pata ma whanau i Manrewa ia whapea hoi ia o tai whalangi ia ma talalasi po Freda le au pepe ia ma whanau i Manrewa ia mis foi nei whangau i la lo ku piko kulele ia niu mo ki jei nei ate to lu mo nei whangau mo mai ro whanga mo tina ia mo ngai nga u malanga ia e fasi siria lo whanga wa o tamara ainga le pepe pilioane ia tai tele lava vi ia re tua tai niu ma tasha mo le avanoa manguia luaso Manuia lava nei aso la sunga whaftai soifua Patalo. Ia, te tonu a Tasha ro ia inisi o tatou a whaamanuianga i lunga tatou e-maili ma le apia fōlinga. Whaamanuianga i lunga le apia fōlinga mai a Juliana Smith o le whaamanuianga i mo Harry Ulberg. Happy birthday, Harry Ulberg. God bless you and many more wonderful years to come. Enjoy your special day. O alo whaangana ia e lo o momoli mai Vaiala i Samoa. Tonu na ole paulena o la ta whaamanuianga mo asa soifua o lo o maua i lunga le tatou apia fōlinga. Lunga le YouTube o lo o whapena fo. I o le email e le o mautinua e le o se whaamanuianga o asa soifua o se... Ia. Ia lele e lea whaina. Tai tonu tu atu pēr minute lea o asa soifua lo iei tatou wala au. Whatalo whātu i lea wailunga le laina? Talofa. Ia. Talofa. Malo lava soifua tina, maua lea wanoa aso soifua. Ia, Merry Christmas. Ia, au lea so whanau sia mātali i leo che meo me tam. Tupai tataina. Ia, lea so e ato e leo malua su malpiki tau sanga. Ia, umana whaiwi inga i lea tua. Wa, ia, ia ne ia so lusu malpiki tau sanga. Ia, pao popo ni ona tau sanga si tele lava. Ia, wa ato e leo malua su malpiki tau sanga lea. So, time le have no fa ma bele tua Merry Christmas and Happy New Year. Haftai. Soifua tina, manueleas. Manueleas. So, ia, te tonu Tasha se toisiaki pēr le tā apia fōlinga, le lei mea uma, YouTube channel, le lei, e-maili, ia, masalo tā uana mo le aso luasful fitu o... te sema ia o aso soifua le nā mō tātou, ia a vea ele leo whatawa ale au ana mai le pūlenga le Radio Samoa, tasi li mai vatoru a mō ma le au whainga luenga atoa, whamanuia atua i aso soifua mō outou o malawa o loo whamanatu le nei aso. Le se mame alofa matasha, ai pau lava lea o le tātou pese lea whai mai, oli oli i lea li. Manuia lava aso soifua, happy birthday to you all. Oli,
Taimi lunga le wati le o toe sfulu fa minute o na tā lea o le valu, tā o le valu, na wina atu lea tātou tala mai Samoa, i le au nanga lea fionga ia ngalu manmana, au tanga vai a tipi, mai Samoa tātou tala le nā, i le tā o le valu, tātou tala mai Samoa. Ia, toe whaatalo whātu le plokalame le Malu le Taeao, i le nei taimi o le Taeao, o tau o malava, o lo i lunga tātou apia fōlinga, lunga tātou YouTube channel, whapea foi nisi o tolo o malanga i lunga o tātou awala, mau pea mai lau ngila i lunga o tasi 5 iwa tolu a mo, whapea foi ni o tātou tua asina sina, te tonu, tau umalava ta mā, matina mā tutua, o lo o tatalo, mai mea pea mole manuia, o ngā luenga, a alo mawhanau, whaftaitele lava le tāpua inga, o tau umalava o lo alala mai a tātou maota malawa, ma tatalo mai i aso taitasi. Natasha, te iloa nei taimi vai tau ole tau sanga. O lo whea ngaile tō tēla na malo le atunu uma malo o longa. Nisi fo i a tāwhaonga o mawhtanga a inga, ma wō, ia whapea fo i nisi fo i o malanga mai atunu uma mao. Ia aita tonu, nisi fo i o ave tā vale o lo tā ua tā polokalame i le amatanga nisi o whaalave lave. Ma naia fo ia toi whamanatu i lunga tā polokalame ona lo iai nisi a wala ai mai sea o a tātou nuu tū a oi i te tonu lava o New Zealand a wāfoi e ese a wala i isi alu sasa o isi alu bionga we have to take care pe o tū langa na o lo whailua mai e a tātou waka kotai nei Taeao a Natasha poa a wala lea o ta ua ina ia saunga le mu le mamalu o le atunu. Ma lova ftai e tā ua lava foi i le nei Taeao le whaai loa foi e mai se long pui ali o le mamalu se tātou atunu. I le nei foi vai taimi nisio a wala nei a wā e leo maalo fia lava whaalave lave tutupu i lunga o ala tele. Pei lava foi o nei ei le vai aso foi a o lumana i foi le kirisimasi lātou i whaalave lave tutupu ia i lunga lava o ala tele. Pei la o nisi nei o a wala o lea o lo o a whaamawina i lunga o le waka kotahi foi e tā ua o dangerous roads in New Zealand. So not only la i nei au kilani, ia ai whapena foi i nuu tua oi, ia ai maise lawai e tātou o lo o malanga atu i ta avale afi i anga i atu i nisi o tātou nuu tua oi. So o le vainga mo mola i tutonu au kilani lava la ia. O le vainga lea Old North Road, lea i Waimauku. So mō tātou aweta avale o i nā la o lona winga e te tau lava ona whae te tātou cautious and be vigilant pe awha pea o le a tātou wia fo i le nā vaenga. So o le awala le nā po le stretch of roads le nā i nei i au kilani. So tele niso i lātou se fulu ma le tolu i lātou na mali liu i lunga o le nāla tele mai le lua fesful wha se o fo i le lua fesful ma leiva. So e te tau lava lai e tātou ia ona fua le lei fo i whainga malanga. I whawha atu lau au ki lani, State Highway 2 e mai kati to Tauranga, Bay of Plenty. O i nā fo i leisi a wala o lo o tele i na maa umawai so i fua o i lātou, pia mal luasu mal fitu i lātou, mai le luafe iwa, i le luafe sul mal valu. So e tā ua fo i lau, na whaafafonga mai tātou whaatau taia i a ta avale, o i nā le State Highway 2 le nā, from kati to Tauranga, Bay of Plenty. O leisi o tātou a wala State Highway 1 from Cambridge to Piarere, Waikato. So o tātou fo ila i o lo whai malanga atu anga i atu le Waikato, wha mole, ia tautua nā o le isi le nā o awala e tele whaalawelave tutupuai, ia. State Highway 1 from Whangarei to Marston Point in Northland. O le isi le nā o awala luas fulma le lua i lātou na mani liwai tau sanga o mawai atu. State Highway 1 le nā from Kawakawa to Springs Flat, Northland. O le isi fo i le nā o awala fulma le wha i lātou na mani liwai. Crown Range Road, Queensland to Wanaka, Otago. Ia o le isi le nā o awala fo i. Ia pea male Ia fo inisio la tolo fa maumawina ia
o le safa pena fo I ona mawai o lato wola. And Skippers Road, Queenstown, o le isi vaenga lea o le na fo I o lo maita wina se tasi fo le na awala silo na tausia ia ile tulanga lava lea ile tutupu mai wha. So in overall, Sonwaio Aukilani, Old North Road. Pe ona whaelo atu wai Mauku, outside of Auckland, ia o le vaenga le na stretches le na mai Bay of Plenty, o le Waikato, Northland, and Otago. O nisi na o vaenga, lewa whaalawiloa mō tātou avita avale e tā ua lava ona no fauta iai, ia ma fuafua ma mau foi, ia a oanga ia tu foi whai ngā malanga ma tā whaonga, ma whiase se inga foi o nei vai tawa sa malolo. Ia, taitonu o le nā se whamanatu mō tātou o malawa a wala le nā ua whailoa atu mō tō tele malo latunu o loo malanga I lunga o tātou a wala I nei lava New Zealand. Ia, me se foi o se whamanatu mō tō tele malo latunu lea wa sauni atu a latou whainga malanga mō atunu mamao pe po atu foi tātou atunu pele Samoa. Ia mō o tō o malawa o lo aveta vale. Po fea lava le a wala o loo e alua I lau ta vale e te tau lava ona mātaala ina ia saonga le mū mausita ia taiala ma tū la fono o loo whailoa mai I so se awala o loo e malanga ai. E me se foi le sawa le te alu ai le taimi le nei ia alu le leile tata avale I le nei Taeao. Tai nātu le pese lea mo oto umalava alolo fatu ai le polo kalame o le Malu le Taeao.
Sole, eva mali pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Te milunga la wati le o toe tolu minute ona tālea o le valu, tā le valu na awinatu le atato tala mai Samoa I le tā le valu. Iat Natasha talitonu o whai manuia mai le malo le atunu to tele o la tolunga tato apia fōlinga YouTube channel whaapea fōi I tonu o lato tā vale. Ia o lo whaafonga mai tato poloklame le nei Taeao. Ai po masalo po fai se Malu o le Taeao le malo le atunu. Po le ase Malu o Taeao mānaia. Mānaia mo nei Taeao. Mānaia, tama māma lava fo le nei Taeao. Fai singa kako po le si mānaia lava. Ia masinga toast. Ia o wa uma le Taeao. Ui ai whaape ngala sa langi la e le kako CCK coffee. Ia o le nā. Ai pule ala tama lomtua ia ni wa folau. Awa ia nā le wa whaatu atu. Ia o lo manatu ma ngai le po le sil Taeao. Pe ona tā ua te leo tātou polo kalame I le Taeao, o le nā Malu Taeao ai pū le lava oe, po le ale tau mafa e te fia ai mo lau Malu Taeao I le nei fo I aso fo, ia fia e whaile Malu Taeao, ko te tāua ina ia whaile Malu Taeao, a mata le aso fia ia whailau Malu Taeao, ona wha ngā solo leo polo kalame o le nei fo I aso, ai manatua foi, faisau fangu vai e ave ma oele nei aso ia mai se foi mana ia foi ai fa manatu e o fa tasi le tau mafa pa leni ia alu ai foi ma le tatou fa malo stino a Natasha mana ia foi alu se savali I le nei Taeao po I pe o foi le to tele malu la tunu foi au talavo e ka le sia fa potopotonga o lo o atu e fa tau no ina la tau talonga a mo la tau umalava o lo ia I maota malawa ia alo atu ia faiva ia Natasha nei Taeao mo le tatou fa malo stino. Luma, Alsafa, Luma, Alo, Ioi, Anaya, Luma, Aya, Alsafa, ia, Billy, Luma tau au. You got a girl, me oh my. Aya. Got a girl, pull a hero down the bayou. Aya, Luma. Hey, see if all the sweetest one me Ai fai lava. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. They put girls found in new places buzzing. Again from Eve on by the dozen. Dressed in style, they walk wild near my Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, Philly gumbo. Tonight I'm gonna see my share meal. Yo, outside. Take guitar, feel for joy at the giggle. Lazy pizza. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Ai lima, la ai luma. Alo ikua. Yo. Malos ko tiki luma. Alo. Sai tua. Ya, se tone. Yo, malo, mana betzonu. Mana bepako. Mana betzonu. Sekali ma. Halo. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofo lo tātu utunu
O le whae ungo le vai aso o tātou toi mafuta, tau alunga le ngā ruenga o si mai alau whaafonga. Mo whae loe le Minstown ta ngā ruenga o tina mata mai tai, a tina e o whioanga maanga whaso tai. Le whaipa anga ai o le malo i le nā tina e o le miliona tā la. Ma le whare tūpele le rangi i le isi 5 tausanga o le neipor kalame o le atina ina, o i tū malo palota e 5 sfutasi o lo tātou, tino. E 2 miliona tā la tūpe Amerika, po le siri le 5 miliona tā la Samoa e Mauai, ma le a wha matu mai o se Hawaii po o se Grant, mo lea tau mawhainga le malo i te tonu o le 5 tausanga. Whaino le tamai te iminstau le mtanga ruenga lo i eire wha ngai o ia le poloketi, e tasi le miliona tā la le fionga mulipola ana rosa ale moni o. O le mai au se sa i li linga le wharetupe le rangi le amatanga le tausanga nei. Na nga i le tūlanga lo whaatino ai ati na e le malo. Na ia mawai se tusi mai le wharetupe, wa whaai lo atu ai le whaafia le poloketi o le miliona. O no le sila le wharetupe le rangi. O Samoa le atunu mua ua mawhai o na ia whaatino se porkalame whaapea, e tau whai ngāru lue whaatasiai le malo matangata, o nuu mawhio anga o i tū malo whaapalota. Ia o se tau whiawhia, whaapoko mai Samoa, ia o le sa mau mai ko tala le whaitupu lalani le World Bank, ia tonu o le sifia, le au tama tau sanga nei sa patino ai le la tau ko ia misheli le Samoa, patino lava lai tato watina ai le le tu malo, ia le la tau baba ai ia i mau whakoi patupe lalani la tau ia i le tau mawhainga Samoa, le vage o na whamatuina ia vai ngā tupe, ia o lo ia pia i papi tau i malu tau o lo pa ai mai e foi la tau ia e te tau lava tene i lui tau ia e tau le tu la ia tu le mtanga le ngā wai patino po ia tu langa tau wa oma ina ia mwai na te pu e pia le mala na langa o tatou pon pa mai mai au pai ngā runga ngā lue ia pa iloa mai foi ia nisio mana oma le tatou whalitupe ia le la tau foi so soanu le tau wala mai se investment project ia atono le pai o mai la tau mai ngā tupe ia e lata 2 miliona Amerika ia e fofole mo 5 tau sama ia ma atono lo pe ngai pia ma tatou tanga ngā tupe al me pitsilin tau ole ia yo se pa amatele le World Bank wala tau sisila it's an independent partner la tau sila le la tau independent assessment le fatinoma Samoa ia wa musifia le poisa o fai no inisio pokalami sa wa tulama le sui o le World Bank pa matu tala no mafisi le fa fe pa matu e Samoa le 5 miliona i tono tau sama io tato masani i tato manienga pa anga pa pe 7 miliona ia e 5 kausanga pa matu ia ai batata ia mo ye tato pato tuanga i tato tamata o tato malu patasia tia ele tunu ia olo o tatia po i mama nino ia banga ia tiute mama tapa yo ia tato po ia paga malu ia pausia i ta iala pai papa ma ia mulu ta ia ia pon papa ia mai tuma ile lato pa mo ia ma se tala neide na mo tato awal bai matau la i foi le tato malo se fia ia o le tato wa to sa fo ia pati ni tato paketi mulu ia o tau ai to ia la mai ale ni matau sa ai o lo ma fai o pa tupe le ati na ni paketi la vai ia tato wa tunu o le finangalo le min style filo inga fai o le nitu sanga matu stala na ia fai lo ai foi na ua fasilingia e tu sa ma le fast food tolu fono fa vai wa mai atu ina atu le lato ioenga e awa iai le tasi o tapenanga o tu watu i tu malo o lato te fatino ina o le filifilia leo tangata mai o lato nu mafio anga e tala fia ngai o na ave iai ama noa i ngā runga fa vai teimi le ai tasi le afe talae le si talai le fono fa vai le tau sanga o talia komiti fa foe le polo keti o le miliona tala le fa tuanga le loia sili
Ina ia toe ave le komiti o le fono whaavaya le tu malo whaapalota o le pā. Le ivas furu ono afe tā lana tāo fia, ona whaamatu i ai, ona o le le tau sisia i le fono whaavaya o aia inga na saini ai le mirienga i le whaamatu ina, o urua i vai ngā tupe ta ilua se lau afe o le poloketi o le tasi le miriona. O le ivas furu ono afe na tutongi ai le lisi o le ofisi o le fono whaavaya, mō tau sanga i lima. Pei tai o le aia inga e peo na whaailoa le minsta o lo ngafa, lana matanga aluenga ma le vai o le poloketi, e te tau sanga matotongi le lisi. Ia o tu sawai. Ia mo le iba skulu no afele. O le vai ngā tupere o le iba skulu no afele. O le vai ngā tupere tato establishment fund. Mua tato paketi o ono tasi. E sato tu fai nai mua se la wafea ai tu mani te tasi. O le tūlanga ese la le iba skulu no afele pa. O le lisi idea mai le lua ono tasi. E tau le lua ono. O pay in advance le lisi. Atonu i tutonu po ia tonu tatou mani nga polparinga agreement na sainia ele fono whaavai le pā male e tatou komiti ia o loo manino ai mai ngā tupe i tutonu tatou mo se lau wafe na ia e se lau tonu suno tupu wafe i fause ina o le ofisa tutonu i tonu malo tonu suno tupu wafe operation cost o te tonu na tau skulu afe na o ai kong malinis. A leo sau le pa, o iwa skulu no afe. Awa pay in advance e kaka atua. Pe lang tino le komiti. Tūlanga ese mele au whai upa. O ngai leise si tu malo sa lato patilo ina mai na o mai na. Ai ui lea, ia o le wa mai le advice. Ile pa mea foi la le au mai le advice ale tato loye sini. Ia e au mai a whapenansa lau kule komiti. Ia matitilo i vai na uma. Ia tono le au te singa lea ma le ai unga fumi. Ia le lava ua hulu tae le advice tato loye sini. Ka matu le iba sikulu no afe. Ia ai taula o na ave tato taha luna tupe ave koi tusia nga ile tato forfaba. Ia ai tau pinisi vai ngā tupe muni mai se i longa ua tatia tato lisa agreement i tūlanga na iai ia ni tā ulanga le pā. O le vai ngā tupe se lau fitu suli mawhi tā lau lo fesiringielo na whao ngaina e le komiti o le fono whaavaya le tū malo whaasale le anga numele lua wa whaailoa le minsta le fio ngā muripola ana rosa ale mori o wa taati atu le mtanga aruenga o tupe e ave iai se tusi e wha matala atuai le wha o ngā ina o lea se leni, o na avatu le komiti wha foe le poloketi e tera no ina, ma whaia iai se wha i unga. O lea tusi e mtanga ruenga o tupe, o lo ave mua i le ofisa le lo ia sili, e sila iai na fito a mamodi ai le te fono ma le komiti, o le fono wha vaya wha asale le anga numela lua. O lea so ono le masino i anuari o le nātau sanga fau o taura la tamai, o le ase u mātuai au nanga tau soifua maloloina, ma i le whale mai whai tū malo i le unu moenga tuai, i le whale mai i whale olo. O le aso fo i lea e le to e te talaina i le whale mai i le unu moenga tuai, ai wha au ngā le whale mai i whale olo, mo au nanga uma tau soifua maloloina, ai a mata i loa ngā ruenga le toi whale leo vaenga le whale mai i whai tū malo i le unu moenga tuai. O whai loa lea fuafuanga le whatun siri a aum tā ngā ruenga le soifua maloloina, le sunga ai ono Dr. Alec Ekeroma, i awala viso ta inga whaona po nei lem tanga ruenga, ma o ia whae loa ai foi, o le ato e longo le atunu i seaso e toi te talai le whale mai whae tu malo, e fuafua i le teimi e mai ai ngā ruenga. Wa amata whaatino nei ngā ruenga i le o ngā sami o lo ngoto ai le manua o le mana wanui, i ngā tei whale o ta fito ala i sawhata, i le ave sea leo sua au o lo i pē i lunga o le vaa o le fita o le sami le malo New Zealand. O taunu i aide o ngā sami le langisi sa toso i ai mai le wafu i pia, e se vaa toso vaa bo se tugboat. O lunga le langisi wa i aini tāne te tele mo le pamuina i ai o le sua au. Wa whai loe se tasi o polo inga mai mta ngā ruenga o ngā ruenga te tele ma whela wa inga. Le wha sao na toi uia o le tusa ma le lua kilomita whata milo, po le tau se lau ono se furu tikeri o le o ngā sami, o lo ngoto ai le mana wanui, a o whatino ngā ruenga i le teimi nei.
O lea tapu e whaasino tonu i ni vaa o le sami ma ni vaa lele whaapea tangata. E whaato ato e whaatanga o na uia le o ngā sami ua whaasino i eile polo a inga, pe a mai ana ngā ruenga le ave seo swau mai le manua o le fitofito o le sami a New Zealand. E le ini whaare lave mātu i ana tutupu i le aso tonu o Kirisimasi i Samoa, ai nā o mata upu tau i tangata ave ta vale sa tango fia le ava malosi. O whailoa le atulanga i leo leo i se li poti le tuana i o le aso lulu o Kirisimasi, ma whailoa i foi ni oso whainga se lua leo leo, na mawaini la au malosi e le whaatanga ina i Samoa, whaapea pautolo o masalomia o ni nā koti. Tō lua ni ali ua nofu tau fia i le vainga leo leo mo suenga, i le wha moe moe tū lai i la ua le wha msinonga i le masino Februari o le tausanga fau. Wa whailoa fo i leo leo le li poti atu se soifua ua whano, i se mata upu tau le pule leola, o se tamatane e tōrus fruiva tausanga le matua. O lo wha awa upea le tiu te wha apitoa maro le malo o moa so fia, e peo na wha tino i tausanga uma pe ao le vai tau le Kirisimasi, ma le tausanga fau. Tawalunga leo le tautua le nei vai aso, i le tuana i ai o le Kirisimasi ma le aso malo lo, tātou wheroa i le songfua le vai aso asau, ai mole nei temi saifuia. Samoa, wa ule nei o kaspiti alu, a wale suia le ngila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bevela a. Alunga o tātou motorways i le nei fo i taimi o le Taeao se e vangana fo i nei vaenga iti ia pe ona mai tau atu a opa heke i o kilani o le nā fo i wa matalava fo i na mai tau atu ui e ta'awalefi le taimi le nei Simon Street in Auckland CBD ia e whaapena fo i la on State Highway 22 o ne Whero Tuakau Bridge Road ia mo i la tau fo i o lo whaimalanga atu i whafo atu au kilani ang ai atu i saute nisi nā vaenga o ala te tele o lea wa mata ona wia tāwale a while nei taimi o le Taeao a o lo so longa le leipea lunga o tātou motorways le o yes whaalawelewe tau tāwale tau tuana sawa matula whana uma o lunga o lele tele ina ia whaapena ona tau sisia pea le saunga le mo i tātou uma i le nei fo i taimi o le Taeao mafta mai le malu o le Taeao Radio Samoa is full of whame nute te aile tu live valu. Se limoi votu, amo. Te waenga nunga tatou tala tau nei taimi o le Taeao i nei au kilani mai tatou ofisa au tu i nei manu kau o lo whailoa mai o le mawalunga o lo iai le tatou tau i le taimi le nei 2 degrees lona mawalalo e se fulu ma le ono o winga o le tau o lo whailoa mai o le matua vevela te le longa winga humidity o lo whailoa mai foi o lo e ao nisi o taimi whaapea foi o le a langi le lei mana ia le tau mo i lato umalava whaatasi atu tālonga foi e ka le sia ma au talavo i le nei taimi o le Taeao nisi foi o tā whaonga ia manuia masaunga le mu le aso a Taeao maulunga wha mawina luas matolu mawalalo e se fulu ma le ono whaapena le tātou tau o na langi le lei whaasolo atu i le aso aso sa sala fia e whaapena lava le tau lona mawalunga luas fulu ma le wha lona mawalalo e se fulu ma le fitu ai o le a langi le lei le aso tonai ma le aso sa. Se vainga tātou atunu pele i Samoa lo whailoa mai o lo awa tātou tau i taimi le nei mo i lato umalava malanga atu le nei Taeao e New Zealand manuia whainga malanga ia ma tātou o le tau le nā lo whailoa mai o le mawalunga tolu se fulu malona mawalalo e lua se fulu ma le 5 o nuu tutua oi e whapena foi o lo whailoa mai tele i o tātou nuu tutua oi tutonu lava o New Zealand lo whailoa mai langi le lei ia nisi o taimi o le a pa uai timunga. O se vainga le nā tala tau ni nei taimi e le Taeao ina ua se fulu fitu minute
te ai le valu. Tele tu ya ana
Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Lea walua sfulua minute te ai le valu tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Ia talitonu whaafunga malu la tunu tato tala mai Samoa. Le au aunanga le afionga ia ngalman mana autanga vaya tipi. Ia fai unga fai le nā le nei fo iwa yaso o tato tala mai Samoa. Ia talitonu toe maua se whaapoponga tato tala mai Samoa. I le alofa maleanga le o le atua i le vai yaso fo. Ai a whaina misi le nei Taeao o lo iai pea tato pasi le se fululua ia ma le fitu i le afiafi e toe awina atu ai a tato tala mai Samoa. Tato polo kalame o alanga upu. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua umalangi a pua, ai le isiva le au tau. O le muaftelainga e maua mai i whainga po ula le fioanga le pua, e vapel tala. Ao i posiva, o na whaasolo leo tamali i mālantou sau noanga. Mai matua mata ina le ese o tanga o lantou siva. O le ala leo le lolofi ia i o tangata e mai moa i nei posiva. Walu lava la le whaafiafianga masaanga tamali i. Ai ua oli lava le au tau e whaamulinga i a te ia le whainga siva. Ma ua ia tā pena fo i ini tanga mana ia ma le tūlanga ese. Ina ia ese ai lavala na siva. O le mea maalie na tupu, e o atu i le whaai ungo le pō. Ua uma fo i ma pese po o langi maalie le nuu. A ua vai tangata pe pese. E siva ane le au tau. Ai usu e tangata le pese fai anganga a le nuu. Tulele, ua au sau. Ua ui le mai o fau. Talo fae sa salu atu si toia ina mana tanga mana ia. Ai ua uma le pese mali e toi o pese le fetau i se siva. O upu e wha manantuai ina ia awane i faifaianga pe toloi mea. Ua au tautala atu whaafia ia te utou i le o leo atu ua amata le fono le nuu. Ia o le mea tupu tauteo mai, e le malama po amata upu mai unga le nuu na fai. E le ai fo i ni outou langona na saofia pe faali ni outou manatu. A wa ua outou tua yatu. Ua sao ia le upu e fai ia moa. E toe sivane le au tau ua uma fatimalia pua. Manuia lau whaasongo le ne yaso. Malu. Na o e to atas o fili e le nei le langi
safia. Sao fili le fama oni tau tau le oti. O au te unga SS, wale ai o e pei se peri se selo au le lei tele. O so e lo mimita, le mana e nai au fōlinga mana e tau talinga. Sao lo tasi vasiva. Safia Talosia ia umila ola Fata nu se fai poi ponga Oka ua ova Le fati mali mai o nganu Fapena le tatalo Fatu ona fai na avatu Avatu Tu maila e siva siva Sue sa pangai refetu Matau fiole pisa Ave ai oe mama moi Te pea oe ilo loa toi to fai Pesa mai Tele au le lei Fa penei E mata fia fia E winga tau sa fia Tele au le lei E fa penei E vata fia fia E winga tau sa fia Tele au le lei Fa penei E vata fia fia Noivo tu, amo. Tātou se mana na o umalawa e toi whaonga la pisi au ngā. Ai ai le taimi e whainga tai o na mana tua le whawasenga ino la pisi. Tu uai la pisi pepa, atingi pusa pepa, ma atingi apa i le la pisi e toi whaonga. A vea oe ma whaataita inga le lei. Toi whaonga whangu tio ata, ma whangu ma tai. Ma toi whaonga plastics, tasi, lua, ma le lima. E fsosoani i le ola manuia o le tātou pāneta. A wani whaamai maua se mea. Mo nisi whamtalanga, tanga i ane i le Auckland Council Recyclable Items. Whaonga te taula pisi ele i umaleaonga, o le nā ua iau lima. All Together Auckland. Talofa, o o salmasinga, fale lua, Tim Toilolo, o le loia Samoa. Whapitoa la o unanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so ngā visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau aveina mta upu faal tu la fono i Samoa. Whamal mole, vidi maili numera, o iwa lua ono, o tasi lua lua. O iwa lua ono, o tasi lua lua. Whaftai. Ti mana malana tautua matavela i le atunuu. E lefe siringia le au nanga whaamalia loto angalu mare mana male au whai ngā ruenga loto fesoa soani. Tau sa fia toe mata ata e te tari tonu lava pe a e susu mai. Wha tau sau ta vale i so si tu a inga o ta vale. E matua e mahofa ma e fo i lau a inga male fia i le lau fafonga fia o lana au whai ngā ruenga. Fesili mai ona e tali tonu lea. Telefoni lua fitu o wha o lua fitu. Ti mana o le tali lava. Ole ioe. I'm here without you, baby. Jalo fana va tia roa, wa te tala na neile o nanga e veni, mo fa tangwai au kilani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Se limoivo tu, amo.
Taimi ilunga le wati lea o toe luas fulval minute o na tā lea o le iwa. Tā le iwa tatou polokalame o tala vai whanua o lo tatou news i tatou lava ngangana i le tā o le iwa lea. Ia a o le afa le valu o le na whaapea e maua atulu so ta inga le whetalainga ia soalo i Samoa. Ia nei minute o na maua atu lea o le whisota inga o le taimi le nei. Natasha. Tai tonu o tātou iai lunga le leina o le kerisi masi. Tā ua le i nei Taeao le tā polokalame. Tā ua nisi o mea lofa ua unwanted o le mana o mia. Pēla e mānei e whailua mai po o ai tangata nā. Kosa e tai tonu o lo tō tele tātou o lo mo mia mea lofa ni taimi nei. Ea. O le tulanga foilele iai, ia mana tua foi e pei lava foi o na mai tauina. Tausanga uma, ma tausanga uma. E pei a tau le vai tau o le kirisimasi. E le ngata o le vai tau e whai mea alofa. A o nisi foi, o le vai tau le pita silo na toi mātiti vai tātou. Ia e umaange, ia wakango kunga le bank account. Ma ngai el 000 la iai tono le bank account. But o le tulanga foilele pei la ona o ta wana nei le Taeao. Pei ona whaeloa ilunga le trade me. Pei hama le whaasel whaafe ono se lau. Mea lofa ia wako e kua tangata fo ile lunga e resell. Pe o to e whaatau ese mai lunga o le trade me. Ma le whaupunga e la tau te le o mana o mia. Ia te au lava laia e maa fua foila o tātou lava. Mana tua. O au ilo se mea o ke le fia iai ma o se mea fo ile o te le whaonga ina. E leila se winga e lai fuona o whaatawina. Ai o le tūlanga i le filifilia o mea lofa. E mānei o wamana tua. O le tōtelo tātou. Tātou te iloa lava tangata. O le tātou te fia whai mea lofa iai. E te tau fwoi launa o tātou iloa. O mea e fia iai le tangata lea. Ia ale o le nā fwoi. E māngai a fwoi wa isi o ainga. E whai alako gift exchange. Ia. Ia e māngai ala le whai o le lisi fwoi le ainga. Pe ia o au lea o le mele o te mana o ai. Tusa lava pe awange iloa o au lea la o whaakau le vaenga la. Ai le tulanga le na ua tula i mai. Ua kele mea lofa. Ua kele foi mea lofa e le mana o mia. So o nisi lau i la tau o le ua mānaia. Toi whaatau. Au nisi. Ua a matau na ile mafofofo i le. O le afo a i atu i ngai charities. Wa iei e vaenga foi nei. Pe o le Salvation Army. Nisi o talatala noanga i whapena. Nisi o la ua whapea ia si leilo ua le avi o atono o lai tangata tonu ai la tu te mo o mia mana o mia vaenga nei ia ai o le tulanga na lo iei a ni wa folau ma ngai le whaakau a lai whaakau e mauti noa o le mea foile le ka ke fia iei mauta fia whaonga ina nei lo le whaaku mo le whalo si a inga la ia kalapisi a la whaakau aku ia ai le whaonga ina sa o lei ai mei sere nei vai tau a Natasha a tatou mawhau i le nei savalinga umi o le lua o lua wha e tele tau lunga tātou polokalame i le taunga tā ma le whainga tā o lo o iai le soifuanga i le taimi le nei a lea la e whaapea winga i le whainga o mea lofa e tatau lava o na utangia le lei pe mo mia pe le ai ina ia whaasau ina foi se leni ia e mese foi o le whao ngā tatau o le siran ea ma le whainga tā tele o le malu la tunuu e usu i ngā luenga i le malulu, le laina ti munga. Ai pe o tūlanga whapena. Ia, e tau lava o le whaia le winga le ale Natasha. E toi maha whau le ina ia whao ngāta tau se leni. I le whaatawina o mea alofa mo le lumanai. Ia le fuafua lu o lu lima. Ia, vave ia le tau sanga. O le mahali e whaila ni wa whalau. Wa ia ila ai se ku wale o le mea alofa le tau sanga atua. Pia ia, se uma e koe whaafo ia le mea alofa le koe re-gift. E ia vaenga whainga koe. Ai a wha mole. A sila fia le whaungaina e oe e le whaungaina foi. E seisi lava o le tau ainga. O lo o iai lava tangata. O lo o matuamu o mia. Ia le nā foi vaenga. Ia lela ia ka ko vaenga nga Salvation Army ave falele ia ai le fa pelo foi bo malepe ia nga fa ko amana ole ave nga o Salvation Army esa saula vai ata so no fo le ai o ke lola e ole o ko di ole si me fo le every gift ai ko every gift al tangata len au mai ole ta wale alu ala ia le alo fa
Mana ia. O taimi lunga luati le o tua lua suton minute o na tale o leiva pe ona whailo atu o tātou news e ngana lawa a tātou I le tāo leiva lea ai nei minute foi mau atu so tainga ma le fionga por sunga ia le au pepe mai le digisao. Ai taina atu tātou pese lea mo o tau umalava o lo maua mai so tainga le polo kalame o le Malu o Taeao I le nei taimi. Papia inai o ia na musika mali musika ileva pate ailo vai mai ang maluenga vai au fika nei soita esa wia mo pia va ia tu wa sila eva mai la ia le alfa I mai otara when see o malage chick helena wa okay eva mai la ia pule lava o I lau fika avea lava o le musika e mapua I o tina na ia paanga nge vai vanga e momoli atu le nei pese na ia walo paanga le ngata ia te roa pa pele lau rangi atoa mo o ngai pia tau tua mo e Samoa e ala I le taleni o le musika esa wia sei e pa pia mai a ita eva mai la ia le alfa I mai potara when you see o malage chick helena wa okay eva mai la ia pia lava o I lau fika avea lava o le musika e mapua I o tina I le mapu I tinga papia inai o ia na musika mali musika ileva pate ailo vai mai ang maluenga vai au fika nei soita esa wia wo pia va ia tu wa sila eva mai la ia le alfa I mai otara when you see o malage chick helena wa okay eva mai la ia pule lava o I lau fika avea lava o le musika e mapua I o tina se fai mai o le nei party e pa o le nei party ai ase foi o le musika e pisa le na party paski mai lo I le mapu oka e ua afu so mai lo ma le mix low so singa o lo wafu se fai mai o le nei party e pa o le nei party ai ase foi o le musika e pisa le na party paski mai lo I le mapu oka e ua afu so mai lo ma le mix low so singa o lo wafu eva mai la ia le alfa I mai potara when you see o malage chick helena wa okay eva mai la ia pule lava o I lau fika avea lava o le musika e mapua I o tina eva mai la ia le alfa I mai potara when you see o malage chick helena wa okay eva mai la ia pule lava o I lau fika avea lava o le musika e mapua I o tina Talo Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a Tuma pia tātou au kilani I le solonga le leo a tātou au wala te tele I le taimi le nei e le ai lava se vaenga o iei se poloka I le nei foi taimi lunga tātou State Highway 1, State Highway 20, State Highway 16 o loo matuaso o lunga le lei lava tātou whapena foi le anga iatu lunga tātou au wala lau papa ma le anga iatu foi le vaenga le na le North Shore so longa le lei tātou uma I le nei foi taimi o le Taeao na o whaamanatu lava foi ina ia tautua nā
nā pea tu mau i le sawa whaatūlanga ina wa iai a tātou whainga malanga i lunga o le ala tele. Mai se foi i au tangia foi lātou o lo whaonga ina kolosi i a masawa vali i lunga o au ala te tele manu e tele ave ta avale lau mafta mai. Mai se foi i lo whainga malanga i lunga o le ala tele nei taimi le Taeao Malu o le Taeao Radio Samoa ina ua toe se fulu ma le valu minuto na tale o le tulaiva. Sivala ia masisio nima pese fia ia na viinga le faa o la tanga ua ia amai faa fita Yesu ila ua lofa o te pese mafaa ane tau pelo sili ese le mana mea oi tu mau pe oi lau pele. Poto mai tato si ilefa afetai mua mule vinga ya Yesu lo tato matai awa o ya ua mafuai le mafutanga le nei ua fai tato fia ya Yesu ua faatasi mai. Ia patili mama ese e mai lau siva e matango fiela to faala ina ua suia nei ole olanga ua siva nei faale anga ua fia Yesu ila faala tanga ia masisio ma pese fia ia na viinga le faa o la tanga ua ia amai faa fita Yesu ila ua lofa o te pese mafaa ane tau pelo sili ese le mana mea oi tu mau pe oi lau pele. Sivala ia masisio lima pese fia ia na vinga le faa o la tanga ua ia amai faa fita Yesu ila ua lofa o te pese mofa ane tau pelo sili ese le mana mea oi tu mau pe oi lau pele. O te pese no fa ane tau pelo sili ese le mana mea oi tu mau pe oi lau pele. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Taimi ilunga le wati lea ua toe se fulu 5 minute ona tā lea o le iwa. Ia fia fo e whailoa atu ilunga tātou pola kalame. Lea ua whaatasi mai ilunga tātou pola kalame. Lea fionga le au pepe, tāla ilene, mai le tātou company o le tuti sao e fia e whailoa atu il malo le atu nuu. Lunga tātou polo kalame i le nei taimi o le Taeao. Whātalo whātu ai i laua fionga le au pepe. Tari tonu maua nei vai taura tausanga lo o iai taimi nei Samoa po a mai laua fionga manuia fo i le Christmas. Whātalo whātu laua fionga ni wafolau. Whawhilewa atu fo i le pai o Samoa i tonu au kilani. Ia mei sei lātou wolo mafuta mai lunga le. Penga te whailangi, whamani atu Kirisimasi, te tono lo manuia o tō umaleanga le lei o le tātou matai sili, mo os Kirisimasi fia, ia male saunga le mō fōi, ia o lo manuia mea umai Samoa, ia whaisi tau vele fō le tau, ia tō fōi wanga le tele o teimi, ia a e tatongu, ia e leo iai ani whaalavilavi te tele o ta
a whanongolongo atu ai. Ia, olono winga, sa manuia mea uma Christmasi se tatu watu au peli. Ia, vi ia le li ma na ia whawhitai lava, ma le o whaafunga al malu le atunu o lo manuia mea uma i Samoa, tu lava noa, whaamolmole o na le tatu li puti le nei Taeao. Aftaini wa folau, na o na whaamanatu atu lava, ia, o lea ua tapunia tātou entries, mo le tātou se i e Christmasi. Leo lea whatino ina i le aso a Taeao. Ia mantua, e mawhai o na ngawaa o tau i le tātou se i pēr whai sa lafo sau ta pāpulua sfuta la pesili atu, e le ono vai aso leo mwai atu, ia whai sa e whangaina le klikek se lafo ele se leni, a ngā e numerati tisau, ia po isi fo i pā anga le tātou company, o lo mwhai o na lafo mai e se leni a ngā ele mai kasa tisau, ia o tau umana le la whatino le tātou se i la so Taeao. Ia ma le whai fo on tau whaafonga ia i la tau ua whamanu eina. Ia i le tātou pokalame le asonga fua. Ia e pe ona masani ai. Ia ma le talenga a whonga mua. Ia e avenei teimi ia e toi whamanu ia tuai le Christmasi. Ia i panga umalawa le tātou company. Ia ai me se fo i le tau tua. Ia a le tātou Radio Samoa. Ia e pei ona ia ile nei tau sanga atoa ua umatu. Ia vi ia le lofo le tua, ia ono lan taita inga fo ile tātou fo launga. Ia utoe ni ona nei aso. Ia ona tātou au lia leo le o tau sanga fo. Ia ai whaftai tele ani ua fo lau mo le matu a wanoa tautonu. Ma wisi whapoponga le tātou pokalame. Ia i le aso fua. Ia mamau ai wisau tol tātou se. Whaftai te le lava laua fionga le au pepe le nei Taeao mo le tātou li poti mātango fie. Ia me te fwoi le tautua le nei tausanga omi le tātou savalinga lua o lua wha. Ia ele alii, ia nai toe aso totoe, ia tātou alo atu manuia, po le alofa le atua le lua o lua lima. Ma alo lava le tautua manuia fwoi le iai tonu tātou atunu pele i Samoa. Toe whamanuia atu le Christmasi, ai tātou whailoai i se aso i luma i le alofa maleanga leo le atua, whaftai soifua. Whaftai soifua. Molly's a singer in the band. That's my sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her she begins to sing. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years they have built their home, sweet home, with a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond
Taimi lunga le wati lea ua toe iwa minute o na tā lea o le iwa, tā le iwa o na suia lea fo ilo le nevoa, mai a fo i atu fo i se tautua le sunga le whatua ia Natasha, whape fo ilo ni tangata whatau waa, ia o le asu mai le sunga lea oa o ia taito ta loto, e whaawawau atu le tautua i le Radio Samoa tasilima iwa tolu a mo, tā le iwa foi, au ina atua tātou tala i le tātou vai whanua, tātou lava ngangana. Natasha taitonu o toe iwa minuta lo toe tātou tua, ia nisi o tā whamanatu i le nei aso a wā le whiangai le malu le atu nuu i tā whaonga, ia meise foi o tā alonga, nisi foi a tā whamanatu e le mai atu tā plokalame. Malo whaftai, ia le malu le atunu, e mais foi lau whafonga i le nei Taeao, o tātou whautuanga māsani lava, e mais lava foi, ia i lātou e whaatautai a taavale, ia i lunga o ala te tele, ia tautua nā lava foi, e ui lava ina ngao le au ala le nei taimi, ai tā ua lava, le usi ta ia peo, whaailoilo o tū la fono, mais lava le sawa whaatulanga ina i lunga o la tele, nisi foi i lātou o lo savalia kolosi, o le isi le nā vaenga whaamole mole, ia mawale ono sa ia tātou ave taavale, ina ia whape nao nau tangia fo i lātou lo whaonga ina kolosi e mai se lava fo i tātou sava vali e se whamole mole ku e se mea ngai ku i kalinga inga ia la ngonga umale leo ka avale ma ka avale afi ma trains ma pasi whamole mole ina ia awa fo i na ia ini whaalave lave e ono tūla i mai i nei fo i aso ia aoanga i atu tātou toe lava fo i ana i aso ma he ale nei tausanga let us finish strong ia lau whiunga niwa fo lau le nei Taeao ia le foi mai tau atu pe kau wha auli mai foi ia ono sai tātou anga ia tui ta alonga maua le anganga o le fia tau sini o whaata mali a malolo foi ia mili mali i o e mana vete tonu mana mai whafo ia koe i a mai lisi kaimi o lawa le lei ai awane i ai foi ni tūlanga foi e ono vevesi ai ta alonga ina ne i misia foi le anganga au tu o ta alonga e pei ona iai nisi o au talavou i le nei foi a aso niwa folau? Malo lava whaftai i oe a le tāua foi o le maua o le fia male oli o le nei aso. Ia tā le iwa pe ona whailoa atu o tātou tala vai whanua i le tātou lava ngangana, le tātua o le awhionga le whantua ia salavao masimino o lo ia tātou tala e le i atoa se vai aso o talu na tatala le vai tā ele ai toe tā punia, ia nisi nā tātou tala, lesi tala lo ia i taimile nei, mawalunga le aso ma fola tangata taia fiti, ia nisi nā tātou tangata whenua, o isi a tātou tala lo ia i leaini trains o lo whewai au ki lani mo le tolus fulua aso, ia ma tātou tala mulimuli, ia o le tala lea pe ona tātou tala no ina nei Taeao tala mea lofa, o le kerisimasi, toi tu lei i lunga o le trade me i le aso ana nafi, pe ona tala noa nei Taeao ana Sasha, pe onisi na tu langa o loo whailua mai tātou mea lofa, ai tu e nātu le avanoa, toi 5 minute o na tālea o le iwa, mai a tātou tua, ia taitonu lewa o mai foi i si ue tautua nei Taeao, tua toi le avanoa le lawa whionga whatua. Whamalo lava Samoa lau tau mawhatamai le nei fo Taeao whaaftai tele i le telia ina fo i ole au nanga i tau maota malawa masa ia mai se fo i tutonu o taawale afi i le nei taimi o le Taeao tau ina ia manuia tele lava fo i o tau whaiva alo filima o le nei aso i tau tai i ova saunga le mumea uma o le itu ol nufoa whaamanuia atu le aso whanau i o grandfather fisola i tā vita tili alo ave i lava fo i na o whai laingi ni fo launga le mawhai o na whaangalo ina i o mātou loto maanganga le tofa ia fisola i tā vita tili alo ave mai fatu avaina i whale asiu happy heavenly birthday grandfather manuia tele le nei aso tō whasa i fua ia le nā malo le atunuu o mai atu se tautua le nei tū la ia e whamalo whaaftai le nei Taeao manuia lava singa o le nei aso whailewa i se aso a Taeao soifua ma ia manuia Papa
lima i watolu amo. Radio Samoa. E fia telefo e whaafelo i atu I le nei fo I Taeao Malu le folau, usi mai lo whaafonga o talala Radio Samoa. E le I atoa se vai aso talo o na tatala le vai ta e le fowi au kilani, ai uato e tapuni. O le Karanga Plaza Harbour Pool le nei uato e pipi I aila pata inga le safe swim, wa le saunga le mu I se ta eli. Ma o le vai fo I le nei e lata I le awala lau papa I le taulanga, ma o le fo I whaato a tatala I le aso farai le ta aluai. I lunga lo penga tawha ilangi le safe swim o le vai o lo wha o ngā ina I le vai ta ele, e le saunga le mu. Maua lunga le lamatia I o tangata mai wha mai. O le vai ta ele fōle nei na whau le eke panuku po o se tasi o pūlenga I lalo wa ainga le pūlenga nua au kilani. Ma o lea lava fo ina saunole pule nu o le ai Wayne Brown e nate tō sina ina maile tō atele. Tolus fun male tolu mita le umi o lein se wha o le vai ta ele ma e tusa male 5 se lau afe tā lalo na tau. E lata I le 5 afe mea alofa le kerisimasi o le nei tausanga toi tu lei I lunga le trade me I le umai o le kerisimasi. A whane le aso na nafi po le aso le Boxing Day o le maua lunga le wo iai ma o lo o alu pea I lunga. Whai ngā mea alofa nei toi whaatau e se atu na maua I so e suenga. O le 2.5% o tangata lena toi whaatau e se atu ala tau mea alofa o le nei tausanga. Ma o le o lo alu I lunga whaatusa le 2.2. I nisi wa toe moli mau I tala le One News o le mea alofa sili lava le taimi o lo mafuta I maainga. Ai I mea alofa o lo fia I ele to atele o le au fia I vouchers o lo wha o ngā ina mo whai ngā malanga. Ai le wha solo mai wha ataunga le Boxing Day ana nafi moli mawina le tumu o tangata I malls ma le tele o whale uloa beita I wha amaumaunga e le o wha atusa lia I le tele o wha ataunga o tausanga walu. Wa amata tau fia o inga train sa au kilani. Tolus furma le lua aso le ua amata whaitau mai le aso na nafi. E le to e whewha I aini train sa au kilani ma e le ngata I train solo o wheawea I tangata whewha ai. O train solo o wheawea I ai wha amumoni. Ai wha ape ai maisi trains whewha I atu I whafo au kilani. O le tau fio trains whewha I au kilani o whai ai a o wha asolo ngā luenga wha le leia. Tā li ai le tatala ino le City Rail Link I le lua whelua ono. O le aso 2 Januari to e whewa I ai trains mole ai, ma o le polo ki ti tele fo ile nei o wha matu umai ai le Malu. Le lua se lau miliona e wha umai ngā luenga o lo whaia. O le silia ma le tasi le masina o whaitau nei e tāpuni ai awala trains I au kilani. O le unu wai taimi le nei o wha umi ai o na tāpuni a awala trains. Le ua o atu le au wha I ai vasfuma le ono aso o le ali ai ni trains whewa ai o atu lava. I ai Januari le lua whelua ono. O loo su e pea leo le pango tana sola mai le fale mai Waikato. Fast from Malvalu tausanga o Damon Anderson e tu whaatasia tala o Taeao o loo su e pea. Ma e ui e leo se tangata e maa walunga le la matia o le soifua o tangata lau tele o loo fautua ina pea e leo le aua ne I whaatala noa ina e seisi. Pango tau loo su e tu sam whaamaoninga mai le to SA Spring Hill e sola o loo pipi I ai pea le GPS monitor peitai. O le ua le ai ma o le ana ave le fale mai mo tonga fitinga. Fai mai ai ma le soifua malolo ina o lo ngā lulu e nei ma leo ina ia mauti noa e le to e tupu le sola o pango tai taimi e asi ai le fale mai. E le o mawhai ona wha mauti noa mai le taimi nei po o le mea o se sola anga na whawhau. Ma tala wha ai u e mawalunga I lava le fōa I a tangata taira fiti I fōa I tupe whai ai lunga o le give le tolo le nei tausanga. Le whai unga o fōa I o le nei tausanga mai le generosity snapshot o lo I loa ai. O le tele lava o tangata fōa I o taira fiti tu sale mal se lau tā lai le tangata I to tasi. Mai a taira fiti a tōna fōa I le se lau fitu se fulu afe 5 se lau 5 fitu tā lai le nei tausanga. So o ai Northland ai lona tolu I ai Southland ma Mabra. O se talai whaata I eila to a tele o na ele o se nuu tele, ma o lea fo I e tele lu I tau na ui mai ai tai rafiti o na o winga lo wale tau, ma I moli maua nisi e le o le to a tele a o le loto e whai ai. O Talanalo Radio Samoa, manuia le nei tai. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I watolu a mo, se kia Radio Samoa.
Tapi tula mai le wono minu te puta ele tula iwa tau tua whaawawa le Radio Samoa su lima iwa tolu a mo programa na fifi mai show su tu lang po isi uso telenga tia para utusi tia tambo luma toi fo melana tau tua pa pokona mano le tunu tau tua matapo le pari tua salabao mas mino I tala I bai panua ina ulama ngana sta venga tala le tau mor si ke maro tau tu malu pela pa mawina au ki lani mama atu luasu tolu mau lungo no iai malo no manu le fia pis fu mono sabili yang mai sau te sifo au au fo ni sipaingo au ki lani o venga mo Taeao vinga na tau ele mai sulu fo le la au fo ni sipaingo au ki lani luasu tolu le pela pa mawina mo Taeao la sto na is fu manu le manu le po ia winga po na tau ele mai la sa mantango fia sulu lao mo tanto ta pua ile le lona lofa malona ngalei ia o tona et foi to tua polima maua le Christmasi manuia malfifia vivi impaptai le tua lona lofa mai ia tanto fo la watu lona ngalei tanto maua le tau sang fo mana ia le tau la sa no su fale per mawina ila sa malona manu le fia pes fu malfitu o atura le sang fo pauti munga au no folo I moto mana ese le mangaia po puanga le mo tanto sa ngale mo fo na fatalo batsi o tato no Samoa manuia ke Christmasi le ofinga me Sofia le tua e le aur malo mal masiofo palmia ka peneta su to fia le tua ngai le ato Samoa ia matu to fa manuia to Christmasi manuia la Christmasi manuia tato po longa ia maua matase tatou tau sang fo lua olo lima leanga le lei mai o lo tatou matai o lo tu malu vera pa mawina I Samoa tolu sulu le maununga ro ia no manu le fiafi lua sulu maleono o lo au pa uti munga le mafa ia a lo au mana tua lo talo tatou westunu e mau tatou piedo I tarsanga masio tatou no sepanga no tutua oi mantango fiere tau lo baba e tu iai ia pe ia le ngaru foi fa fua le pati o fa manu pa ia na no sa anin klaise te mono no tu oi ia no kom foi por ku sei da mon ni foi tau sanga na ta tu anga e tia io e fa pengana la le ma kala ngo mascot fa me ro fa ma vai awa faku awol fa ku foi awol pola le pola e motu mai tu scot anu ye ka ko e ma ka ki ia sta venga na tala tau ia sta venga si o tata o no Samoa manisi o vanga no tu ai mo si fiat maro tata o no vanu male ap bidu te te ele tu la eva tu fa o Radio Samoa so lima eva todo a mo fa mano fa tai fa tu na tasha vai lo te mata yani fo lau tai te lo tu lau fo I tu ia tu fo mai fo la tu ile vai a so fo tata to dia le lofa maranga le lo tata matai